content nyina no run it through your social media and your mainstream media no be especially television stations no run it through na no na last year police for the krata babonten be kasa wo ho say criminal say obi beba betena TV so send 50 cedis na yen send 200 send say na yen say send say na yen say send say na yen say no police for say criminal say obi ebeye sa enti yenhwe na yentu ase eno na yedi nkomo na die I say situation na yete anete ba obi aso aye quiet ewo ho ewo ye mayimu enti anope ye pese yedi ho enkomo na nkomo a ye pese yedi ewo ho no ye pese ye bisa se how much concern na ye say ye ese oman se yete ya saase so na enipa bi enam kwambone so pese omunya omo ho putupuru omunya omo ho setam na ye dada nkrofo apart from say ye dada nkrofo no nyina achi no wo hwe bra omo bona etiamra prosifo say ene omo hwehwemu omo aye kire se bone amanfo die nyina no obehunu na yese akwada bi akumobi yese obi akumobi yese obi ayose o se saa ne mane nyina no dia omo sua efiri radio ni TV ahodo so no enti na nesa anema no koso nti anope ye pese ye di nkomo efa charlatanic advertisement ho na ebisa se oman no say de babia se yakoduru ne ana se apobo na aka ye ni da so se mebo menua po na medinya me ho ewo se mebo obi apo ewo se me fa kwati kwan bi dada obi bo obi apo ansana manyame ho ana ni nyina ye nkomo a ye pese ye die ene anope wa fidie so na madika nso aka tro se anope ya maestro tena ase owie a ye ne ye beko emra adesua mu na yakobisa se die na mra no ka ye pese anope ye te mra na se na ne ye ka emra mu nhyehyede bi a ewo ya setena mu bi nti na ye nkomo no social legal social aspect wom na emra nso ewom te woka bomu a social legal enkomo na ye ba bedi na ye kasafa cohabitation cohabitation ye den ya ye pesa no pay ye di nkomo ewo ho na yetumi ekoye nim na wotwe etwam no se wombeka ya ye beka PNDC law 111 sa emra we no so obi wu na wanhyen samanse a eno na yigina so de che na japade se wukunu ne bewu ana wo yire ne bewu wanhyen samanse anto ho a na japade no ye de sa mra we ne beche na wotwe etwam no wote se mpanifo beche kire mu ma ye kwan a ye fa so a ye che no na yehunu se ye wo ba ye man Ghana mu ha nipa dodo na ate awade ase se awarefo enso yenye omo ho ade enti mra mu no ye frɛ omo se omo ye cohabitant omo ye cohabitation oti awade ase wawudu wawunsia wawunan yenye ne ho ade sesia ma no hwesumina so sa asem to be ma no a oba no osan akonifie nsapan according to PNDC law 111 no oba no konifie nsapan a onya hu emfiri be ma no ajapade mu age ajapade a obetimi adanse wo ho se ajapade we die me ne be ma no nete na mia ma ho de mia misika nam de yeye anye sa PNDC law 111 no onya ajapade bia wo mu. So this morning ye pese edi nkomo na ye bisa se sa emra PNDC law 111 na ayi sa ma we nyina si nchen no yenye omoden because emema bebre agina so ye ma emema bebre wo mo yerenom na ahwe wo mo a bepem sa bre nanso e bia de unfortunately no be ma na anye ne ho ade e na wafirim okoba ne sa ma we ede na mra e kan for mo ho interesting conversation na no pay ye bebu akonta bi a kyerɛw from the 2021 population and housing census omo report no ya kele information bi afirim ya be pese ye de bedi nkomo na wahunu nipa a ye ka no
wo mododo a eye wo man Ghana emu ha na aboa ama wate nie nti a wo se yedi san komo yi ase. This is the reason why Adea Akye was a wafidie to Sompa 90.7, because when the newsmakers speak, they speak on 90.7 FM. Maestro, good morning. Good morning, legend. Na apomoto saying. Adomnia humobro, yehoyapa. Yedanyame ase. Minim say the world of sports. Bibia ye kama. Yes, I did them. Yeda CP. All right. And then Champions League night. And then Champions League night. Okay. Okay. Africa they are nasa abrochi there. Continent of Europe. Right. Right. Okay. Yeah, that's CP. Fire room quite apart from Adea neba yenhwe ni mu anopai. Legend made us say SMP body ban na anopai na ukopie the world of sports are magabrebia meka say the amount for akachi and paneha na yetenetene no na bibia etimi eye kama. Right. Na me no ka say coaches ni bi eguso eye record pa. Who say Premier League in start here no. Some of the coaches won man no munye known into the system and you know omoba na gidie nim but ne ukopiem England coach right. Bit papa need the age pastor Koglu adwuma panyimpa na ebo no ano eden pa especially baby no free all back into the Premier League you know right. Na gidie nsheda nim sa but oba ye no watch sometimes nye din kwa na ye adwuma no but there was some of the coaches ni bi were underground munye opportunity no betimi ebo adwuma ama bibia ye kama Unai Emery also ye one of the managers na ye nim se nka no de pedigree no Nanke Europa League, but this time on also Premier League no or boy juma, and then the status be eba juma di so any other players are on contract no and so banner Ballon d'Or no officially the legend Anyayeka Akye Abia Messi Ballon d'Or no I can't just 6 days na ye Ballon d'Or no but the ekeka kone die ebe kwa ama Akye Messi na die ntie kwa ama Leo Messi ye de munti eba ntie akwa misabawa say Kraman Kanipa news na honipa kakrama ya anyway and the message here well Bibeka so sefata anyway a year under review based on a year under review okay now him say boy the bebo AFCON coming January me no ka say mpanifo anya pa ball no no so aba bontia wo mo beba YouTube and Facebook na no pa ni de wo mo betimi anya bi ahwe. And the Facebook account is Sompa 90.7 FM. Okay. Sompa 90.7 FM. Like a page and a share. Neja wadrenchre ewo ho. Sanso and YouTube no ye Sompa TV. Abrochefo ni nyina mra. Abrochefo ni mra. Nkoranza for ma moti Libya. Yes. Spain, Germany, baby wote yenka bia no. Monhwe na munuanom so nhwe na yehunu se Nkoranza say netie mo kona Sompa nyamaye ba mo ko en mochi ni abanie enti no na mo so mo hunu ne yekoso ewo fie say ha ye kan Nkoranza asem enti wo de afide to ha wo bete na wate Nkoranza asem nyina. All right maestro maye na ye homra na minja mu ma na fe fansem no egu for maye na yenko yenim kama de editie na edika no. Jumadia yatuni de tip of sports ye de ba besum ye for latest P and elbow edi eba unim say na Champions League night the continent of Europe adaje enipo so exactly for 45 na chese matches ni bi eba so enu achi 7 o'clock PM no matches ni bi eba so be room na fixtures ahodoa etodwa ne no yetimi area honsem aba okopiem the continent of Africa mena okasai club akwa ne din de Kaizer Chiefs wo ma jomu coach kwan na enchiremu be na eba ye honsem etimi aba stories P and elbow body ban na no pe yatra
ase yɛde ho nsɛm no enso etimi aba uwram Facebook Sompa 90.7 FM okwa wobenya videos and pictures ahodo a etwa gu na no pay wobetimi abɔ wani akɔhoma na bibia etimi ayɛ kama eno achi wobewram YouTube na kyerɛ Sompa TV on YouTube eno enso okwa na no pay ni show no live hɔ ma wobenya mfoni ahodo a ɛba na no pay ni nyina bi enso etimi ahwɛ na bibia etimi ayɛ kama na we nyina no na aseda piesie ne bi ɛkɔ ama systematic na daruma and Sompa TV on YouTube saso na Sompa 90.7 FM on Facebook no emfonya hodio nyina enso etimi aba edin no ebende sports maestro me and amidi dwumadi no enso ho chia me eno achi ebo no nso pam a legend Owoahene Acheampong na the social affairs and nsama aka nyina no wori ebeto aso etimi edi amam na quickly yenram na kyese na no pan nsama hodio edi adancheche de ebu afumpade amanfo aka chia ne pa no yentenetene ne mam na no pan na bibia entimi enya kama unim se nyame ya aduma January 2024 na kyese Africa Cup of Nations no etodwa ewo bi mai so la Côte d'Ivoire na diamete na no pay and it's a CAF officially oma unveil ball particular bar yebetimi edi abo tournament no na bibia enso etimi aye kama na ball no din puku ball no edin no yesi puku football and kyese yebetimi edi abo AFCON 2024 no your latest update mensa kan na no pay journey show na was Sompa 90.7 FM on Facebook saso na Sompa TV on YouTube ube sampa ball no ano edin ye pa eno kakra eba na pumafo and manufacturers a ball no anaso mo ye etimi edi aba na ye hwe anim se coming 2024 yeri eram la Côte d'Ivoire Abidjan ha ya hwe no obo mode kra na fa bicycle free Nkoranza ha bo mode abomo wanchi si Sampa obebo mode adru la Côte d'Ivoire na so etimi akwakobo ani akohoma na bibia etimi aye kama eno latest update mensa kana Africa Football League na ekoso no diametini se na the most youngest player woro esina kan edema anyimba stars na systematic the better TV no so hwa brante o yanimpa na ye ka che we 16 years a legend ampa utim say yes echiti ne die krom ha de oboa e wo ha papa 16-year-old boy abranti and din Eddie Daniel Dagono wono era ne yeso the youngest player wo bo Africa Football League ekoso no enso ebia ninchi efi Nigeria mainum eno kakra eba na no pa o join show na was Sompa 90.7 of our master's okay ni nyina ka hu bi age ne de ado de we 35 enso yeso 16 tie no kakra eba na no pa de ho nsem no enso etimi atuja o dwumadi no na kopiem o kaza chifa omunchi omaya ne din South Africa na reporter men say kan na no pa ni so head coach papa ndidi Calvin Jackson panyimpa no yetimi abone na ase tuo yese ne mwade mo no de masa sinapa enkoye se de French ni be kan no mwade mo no nye baako sei ndi panyimpa ne din Calvin Jackson panyimpa no me no kasa de yetimi abomode abone na ase tuo eno kakra ba de metin say assistant manager wono eno ba no ba be fa adwuma interim basis not just later on no wo mo enso etimi apɛ head coach na bibia etimi aye kama eno kakra everybody ban na no pay na club and din Ali wo ma brand and did Anthony Modestia enche krom ko fan free Europe de ne ba ye no winim say omu first game against club and din Simba etodwa Tanzania no na brand we reporter everybody ban say brand no wetimi anya covid na diamete na no pay and say asate no anwumre brand na tested positive negative eno che say nyame admo mu second league etimi abaso no brand and did Anthony Modesti wono ebetimi asia kan ni be area ma club and din Ali of Egypt eno kakra everybody ban na no pay yere ho nsɛm no enso etimi atudwa na yenwuram na tsanra game ba ko etimi etodwa my concro Ghana mu kopiem down spark na tse baby ani Gold Stars any club and din Accra club and did Heart of Lions energy ebo ani at the end of the respective 90 minutes in soccer action na tse any 2-2 draw and etimi apiem down spark baby ani Gold Stars eto atena ne mienu ema club and din Pando Heart of Lions wo mo enso etimi tete kanu hɔ ma brand ani din Samuel Amufa and tse Nasco man of the match award no eno enso etimi ekodema na eno latest update anura game etimi todwa no efrim eba na no pa na Ghana ni abranti ane din Emmanuel Jesse unim sa branch we no sina kan ma Spezia Casio later crop captain team no nemom last season yo man koyi ma mu ko PM Italian Casio Serie B no na diameter na no pay say after say ne club and did Spezia Serie B no a branch and did Emmanuel Jesse etimi join the club and din enso the Empoli na de eba na no pay say no boy na etimi register ni din score sheet no so mu game back etimi to join dan no a branch and din enso Emmanuel Jesse wono etimi ebogo oni a branch and did Francesco Caputo wo mo etimi
ball 2 goals and man club and panel team say bibia enso de dem edema brantia na eno a latest update the 29-year-old boy a free in the camp enso e ban nano pay na Kudus Muhammad akasa Kudus dia unim say obodi na man nyina age so Kudus intet na bibia timi aye kama na dia eba nano pay Kudus akodi nkomo was in the top 5 players in the Premier League of feel so no cherish mu ye pa no say na hye no esiete was in number 1 Thomas Stay Party was Milford Dynamo pani wo gina finfro no na say o chapasses no na o twa center left right which him sampa bibia ekoyi edema club osi akan edema no eno achi was in ne wudi wani fama branch ba kwa ne din edi Jeremy Doku ono so ye Ghana ni wa naturalize edi ama man ne din edi Belgium osi na kai Manchester City no was what a winger a boy ni gina ntenten wa ho say ye left and say right masa no the ball ne ba which him sampa power bi the ball na chi eno kakra branch area tuja was in the best goalkeeper ni Andre Onana Man United fuei minim so de on be ka de fa Kudus because akwa tie we say ne tunyu na enyunu no ball no just yamfam na chese kwa kutomu an sa was ya branch enso etoso miensa na enan was ya branch an din edit ya wa Kantara was one so ya Milford Maestro wo gina board ma utim sampa bibia konkan edema club osi akan edema eno achi was ya branch an didi Alexander Ishak was in academy Newcastle United Boboko no was one so ya fantastic player we in the top 5 players wo mo Premier League ma branch an didi Kudus Muhammad wori o mo hunsem etimi atuja yeri hunsem no eba nano pay na Ghana ye ne club o man din edi Saudi Arabia ye wa yonko faso nko kra masa enya asembo fra kra na nim se me no kasa Saudi Arabia okopiem a wo mguso a etoto ne o masa nyame ya adom no de adom bitum ya 2034 wo mo betimi abomode na World Cup no wo mo enso atimi hostu na bibia atimi aye kama na diamond se Ghana officially ye throw your support edi ama Saudi Arabia wo jani show na Sompa 90.7 FM wo bo se ket ESO krekuti brekese edi ma Ghana Football Association woni Saudi authorities na mpa wutim sa yonko fa kan hye de aye twan se atadwe no eno ntimi no kasa was yes support ne de Ghana yenya de akokoba se yankoto aba pa dia Ghana ye support for Saudi Arabia se nyame ya aduma 2034 wo mu betimi host a World Cup no Ghana for yetimi de support na mo hwese bibia betimi akonkan e de ama man din enso de Saudi Arabia ro pay no eno latest update amen se kan wo dwumadie no so ye gina so na afisem no yetimi enso e de asi wa hanum sei na bibia timi aye kama na no pay no makacho so koto so aboa kraman esi dan so a na ye kwabrane na atam na si wo enye oniantaban na watu akọ eno ntia no pass da PS na bi nkoma Girls Way Senior High School makacho so wo ye obabunu anasa wo pepa se school no wo be sen akọ no akọtre remedials no be tre no watene ta eye ba bi ba akọ eno na we ho na wo di wani etre no ani Girls Way Senior High School na wo di wani etre no yetimi aboa wo na watimi akọje ntete makacho se school we no de ma ne down so e wo other schools no woni se enei ukopiem Girls Way Senior High School a omo wa ye examiners a omo ye tutors e wo ho mo kire wade na ya kire okwan fa so answer wasi questions no na bibia timi kama obi wo ho a enye se wonimade pa na so kwa be fa so answer questions ni ntino na chesa branche wo be hu se ene na ode kwa akọ ho na me be ya adum obetwe nso hwe na wie wo the results ne be ba fie no na chesa nyame anim no kreni ha dwen eno ntia no pa wo wani etrim e Girls Way Senior High School na yetimi aboawo na wakọ akọje ntete Nkoranza Ejira Road ye wo municipal assembly na chiro pe na school we ni ye wo extra modern facilities a oba we oba na oba hostel facility no wutim sa ampa school no ye sheda to ye boase ne ye hye ye ene ye de boa Ghana fo ene mabuno mo micro Ghana eno ntifo ani kirem na ye mo na bibia ntimi enya kama courses ahodo a ye no ebi eye general art business home economics ene ye visual art general science ene eye general Greek na no ye bi enso e wo hodoma wodi wani etrum na no pay na bibia ntimi aye kama enso atimi edi ama eno achi wo penchemu ebru media so a wo frem panyimfo no e wo 055 5500276 055 5500276 eno achi wo betimi afre 0247 847 434 0247 847 434 o frem panyimfo no na enchemu bia o pedi afa Girls Way Senior High School no enna no payetimi edi adom na bibia timi aye kama na time eba Mr no e wodwa so be ma makachro enne benada ukoduru fia nwumra kona kosa nkwan chia waso ntrem na pia bonten na besan fifiri na bibia ntimi enya kama ni nyina no se o kopa time eba Mr no bi na watimi abobo ebeboa na malaria fever no watimi atu ase na bibia timi aye kama ntia no paifo ni chirem e pharmaceutical shop bia mu ana impo license eba shop bia mu no kwa wo se me per time herba mixture ye be boa na hihye no enso atimi akoye wanya bia bobo loss of appetite general body pains na no pai ugusu dampam amanfo sorry bones onyunu kwa adwuma yi wo de ugusu dampam ni nyina so honam nyina ye ya eba ne se ha adwen pa to na mo na per time herba mixture ne bia no ene bedi wasema ma na bibia timi aye kama na hihye no enso atimi akoye general manager boji bonya bi no no na jutim sampa anopai manager ne ho hapa wo de
office no ese wani ensese ya kacho ni nyina ne sampa time eba Mr. no ebo adwuma pa tu anamon na kwaji bi na bibia entimi enye kama na bibia enkoyi emfa ema wo penkyere mu bi ni nyina no so be frem panifo na pese wo tu biton frem panifo na 0244 417 669 0244 417 669 wo frem panifo no na yatimi abo na nkyeremu ahodo a ope e dia fa time eba Mr. hono wonsa atimi ayaka anopai Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions wo matena se wo bo adwuma pa na makatro ya ye bi na ekoso wo pese ye posters ahodo etimi edema masa makatro abusuapanyi na so wanko ba bia ukodura abusuapanyi ba bisa na wankasa kra ukọ hokọ ye den e ba no se ha dwen ko ba bi ba ko ukọ ampa ye ba wie no wo de ko abusuapanyi se me de hye nanim da ho papa emfonyi no nko atimi kire sa ampa ye na be ba na se emma ni nyina no fo wani chema Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions na no pay na yenye adwuma na kama entimi emfa emma na nhyehyɛ no entimi enkoyi makatro se dwumadi ahodo Vibrant edi no ebi general printing sa so na large format printing photocopy scanning autocast lamination posters banners billboards ni nyina na yedi hu dwuma eno achi BEC resource na enche na eba kwana kwa cheke na do placement na bibia entimi enya kama eno achi wasi resource no so ba kwana kwa cheke ebia wato awaiting forms ntempa so okwaduo okoda dadada na bibia enya kama emfa ma ene ye December na eba event ahoto na ekoso esanso na nsoro no conventions ahodo mo ye ni nyina no pese publicity ni kwa akira ko Vibrant ni enya flyers ahodo entimi fama bicycle huni ya de tare moto huni ya de tare car no huni ya tare ho ampa ba bia bedu bia no ye behu sa ampa dase dwumadie bi ekoso ni nyina no Vibrant na eboa na bibia timi aye kama book band no di hu dwuma logos ahodo sanso na business cars ID cars plastic ones ni nyina no wuri wani mo Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions and nano pay na bibia timi aye kama edi ama aye bi na ekoso engagement outdoor naming ceremony ni nyina no Vibrant sebra video coverage no ye betwa na kama pa timi edi ama ye wia editing bia wose ye no ye enso edi ama umpewe bunu ni beka sa wo pemme ne wo pe for wani chim Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions na bibia entimi enye kama anopai 8:00 am wo be kona panyimpa na tena se ampa emfidia kukudam ene gu fidua mu a yere ebo adwuma ebo Ghana man ne Nkoranza man eno ntitu anamo na yenye printing ho nsensem nyina no yenni hu dwuma emfa emma from panyimfo na 0245 463216 0245 463216 eno achi wo fre 055 930 1119 055 930 1119 na bibia entimi enye kama emfa man nano pay Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions so madaruma when yatena se nano pay dia gudie mu nsem eba ewo Sompa 90.7 FM na bibia timi aye kama ye ten ho ba ye ram ewo amanone na chese latest update all updated stories ahodo eba nano pay no ye timi e dia bro channel so se na Champions League night ye ba sisia. Wrestling fans, are you ready? Let's get ready to rumble! Right, abusua yewram na chese latest update ahodo eba nano pay was Sompa 90.7 FM no yemfe hunsem entu jana onim se na nwumre ukopiem the continent of Europe adaje enso enipo so esan say Champions League night and part team sen hihye no bipia enso da na kwam e the continent of Europe yatena se the first chasa ahodo ene nkoma ahodo coaches and managers ahodo matimi adi no yere hunsem apa nano pay na quickly yewram na chese first chasa ahodo na eto jano yemfe hunsem entimi emra ukopiem also we stadium ba kwa e wote ke from suguru sagra kugru Adea Galatasaray Elbow Club and the Edin by Munich na chese ukopiem Old Trafford Manchester United omubo FC Copenhagen group A matches ahodo timi atodwa group B no ye benya lens obo PSV and Dolphin mufri Netherlands aso elsewhere Ramos and Cesc Pizjuan no ye nya club and the enswere Sevilla wo mo Arsenal the Gunners latest update body banana player yere hunsem no timi atodwa Sompa 90.7 FM ukopiem group C ye benya SC Braga se obo Real Madrid the White Angels the Galacticos na bibia timi aye kama saso na FC Union Berlin wo mo betimi abo club and the Napoli from Diego Armando Maradona Sports Stadium we nyina na matches ahodo etimi atodwa na nwumre ya yere hunsem no enso etimi aba elsewhere wo group D ye benya Inter Milan so obo FC Salzburg na chese club and the Benfica elsewhere wo Stadio da Luz wo Portugal no wo mo enso etimi abo club and the Real Sociedad we na matches ahodo eba idea hunsem no etimi atodwa wo Sompa 90.7 FM bra yatena se the tip of sports latest no etimi apa na no pa na yewram na chese
imported bait ahodo and koma ahodo a etwa gu no yemfa ho nsɛm entimi emra na bibia entimi enya kama ensɛm pina eba wonim sɛ managers ni bi edi nkɔmɔ ni nyina ne sɛ Champions League night no eba ne sia na mpa team sa daje enni poso na Mikel Arteta akasa yekobisa Mikel Arteta sɛ nemu game ne baso na enemu betimi asesa eye goalkeeper na esanse na no game etimi baso against Chelsea panyimpa ne din edi eye David Ray masana mmade mo no wala ni bekasa abaviere enyenyenyenyenyenye ntine Aaron Ramsdale wo betimi abeta biana panyimpa ne si we eye big game na yenhye no so sa Brantia ne din edi David Ray so no wonya na eye big team biada eno nti we no yenya abotre ente kra nyoma be fe dia ma Brantia ne din enso edi David Ray eno eye kakra panyimpa ne din edi Mikel Arteta Metran wore etu dwa na no pa ye de ho nsem no enso etimi abana Brantia ne di Jeremy Matthew baza fo no be kai panyimpa we ye pa na Jeremy Matthew ebe po adwuma kakra edi ma FC Barcelona leto okopiemo Stadio Dalus na Benfica wodi ni nkwi na de everybody ban se panyimpa ne di Jeremy Matthew officially watimi announce ne retirement ene was it pass bema beye binamum wama meye ni nyina at the age of 36 no panyimpa na nya edi sumnasi eno kakra fra Brantia di Jeremy Matthew we former player edi ma club and team enso edi FC Barcelona edi ma club and team edi Benfica no wore to Janano pen na okopiem o meye ne team enso edi Argentina o ma hinkro aye from Buenos Aires na de eba na no pen se ne ko wakra ta baako aye friend double Amelia wo mo edi atuja se Ballon d'Or the officially ade se nya ko edi ma Lionel Andre Messi kam new mafia enei wo sina kai de ma Inter Miami na de metene na no pai eni se Argentina entourage wo mo beba be piem o Paris nyame adma coming 30th of October eno achi club and din edi Inter Miami wo mo entourage ebetimi aba na chesa Brantia ne din edi Lionel Andre Messi wetimi aba beje abasobode no eno kakra eto dwan na no pa na yere ho nsem no enso etimi aba na club and din edi Real Madrid omo CEO panyimpa ne din edi Sanchez na panyimpa na din komo wasi Brantia ne din edi Luka Modric Lukita wasi panyimpa no titia everybody ba sa Brantia and din Modric ebetimi free club and din edi FC club and din Madrid na chesa wetimi akọ Saudi coming January you know wasi yamfantuja eno krebia ni sansem no ma Brantia ne din edi Luka Modric no weni ba bia akọ eno nkọmọ panyimpa no edi je na no pa ya yere ho nsem no etimi atuja na yamfantuja sa Brantia ne din edi Nico Williams winim se ni nua panyina ani Naki Williams na boy no report free in the camp eba and it's a boy na ka be 6 months na boy no contract eba na wie ye enya de se club and din Atletico Bilbao boy no metimi na din komo na no na see where the club and din Atletico Bilbao boboku no panyimpa no dia atuja wo so wo gidie se ente krom ne boy no betimi asinkonwa na cheso metimi adin komo na contract extension no a Brantia ne din edi Nico Williams no wetimi extend edi ama club and din enso edi Atletico Bilbao and latest everybody ba na no pay na Brantia ne di Rasmus Højlund winim so a dynamo striker the club and din edi Manchester United na report am say kan na no pay and say everything ha ga din komo na Ten Hag see mfantuja was a boy ne enche kra wo be start ya bogos ne center left right na bibia timi aye kama and ntimo am start ya mo criticize boy no say ene on kro be do after so for Atalanta Bergamo etimi pa ye modemo no wala ni be kasa ba viere enkoye enu nti obi anom emka na no ntum esanse enche kra goals no be start ya flow na bibia enso etimi aye kama na Henrik Mkhitaryan winim so sina ka de ma Inter Milan Studio Giuseppe Meazza na panyimpa na din komo wose enche kra winim se ne contract na enche na eba na wie ye junior diamete boy na din komo so no wanya na ji se o move free internet watchna enso e ka ho wose for now na ni je e Inter Milan enu nti wokoso atena ho no na watimi obodman no wogidie kra se enche empanyimfo ni be sinkonwa na watimi extend the contract no enso atimi de ma club and din edi Inter Milan na Unai Emery manager edi ma club and din enso edi Aston Villa boboku no na Unai Emery report am say kan se masa panyimpa na juma all year this time around no masa se wani ensase e katro winim say so far or the 5th position our English Premier League no na big games are watimi up no winim say this season West Ham akwaje 4-1 club and did Brighton and Hove Albion akwaje 6-1 Crystal Palace akwaje 3-1 Everton kwaje 4-0 Brighton akwaje 2-1 club and did enso the Tottenham Hotspur akwaje 2-1 oho Fulham akwaje 1-0 club and did Newcastle United akwaje 3-0 Nottingham Forest akwaje 2-0 club and did Bournemouth akwaje 2-0 club and did Eddie Crystal Palace asia akwaje 1-0 which say papa nyimpa no adwuma obody ma Aston Villa no ano edin pa edima papa ne din enso the Unai Emery eno records ahodo apanyimpa no enso egusu ye club and din edi Aston Villa edi ho nsem no enso etimi atuja na yenko piema o Ukraine na yenko din komo na no pay winim so ko piema o Ukraine na club and din edi sector Donetsk
eho ena chese nei o kopiem o man Ukraine ho ena mo wo mudi o mkwi dia meti na no pa ni so mo borrow mo final akofo assistant manager papa ne din edi eye Morino eye Pisic wo makofa no se omra na chese wo mebo adwuma emfama club ne din edi Shakhtar Donetsk wo join show na wo Sompa 90.7 FM a wo be hu panyimpa ne so da screen so a bibia e konkadi ma no na branta ne di Kepa Arrizabalaga winim se ene me ne wo kasa dia oye surface pair of France de Madrid boboko nemom oye Chelsea bonafide property loan ena all body ma club ne din enso eye Madrid boboko na boy ne yakobisa ne se masa na okra no so far 3 months na watwa edi ama Madrid boboko no wo betimi atena anaso obekoso no owogidie pa se woni ba bia akọ nyame aduma ni loan deal ne pa na wie ya emode mu a wo de na de ma Madrid no wo betimi atena no wetimi apo adwuma na ne deal ne yetimi ne permanent enso edi ama no Kepa Arrizabalaga eno latest free boy no enso camp eba na papa ne di 8 Pastor Koglu winim se no mo sai koye o ma de ne biem wo mo che club bako ebo no hands down now team sam panio me koye edi ma panyimpa ne din enso di 8 Pastor Koglu now him say ne so far after so buy no wetimi aba lead top table no e Premier League na so far 23 points and wetimi apo modern enso etimi anya wede that top e Premier League no team sam panyimpa no ni mode mo no enso wo suru ye papa edi ma club ne din enso di Tottenham Hotspur dia ho nsem no enso etimi atu dwa na no pay e dwumade no so yanyina so na yemfa ma no ni nsem ni nyina no entimi emfa so na no pay no maka tro empanyifo si krodo so masa yentena fa ko enya ni nguase eno nti na wodi nyame adom e wom se ne ma nko yemfa ma wo man kronkro Ghana mu enso still sika kakra wo bottom a betimi aboa na watimi atukwan akwa aman foforo so akwa ba adwuma oto wo twentwen anopai me kanfo e last chance travel and tour e di ama last chance travel and tour uti din na utim sa ampa and na wo last chance ani napa ho adaben masa bomode na ne last chance travel and tour mpanyimfo ni nsa wo so ye beboa na chese wa kwanso hu nsem ni nyina no atimi akojojo e di ama oman ben e na apesa wo koso e Germany, Belgium, Denmark, France, Italy, Netherlands, Spain, Switzerland ni nyina no ya bwan wetimi akwa kodura som German bibia etima kama eno ntia no pa last chance travel and tour ena odi wani airtre na yetimi aboa ani gisam ni se uni website uni passport a ye be assistel na brikuma bi mu on set mi aka website ni bi ni agina so ayo visa eni mpo passport no enyina timi edi amanti anopai woni last chance travel and tour mpanyimfo ni nsa woso na yemo no control nsem no enya jojo emfasika nkoma connection ma wonfa nkogina school da bi nchemu akire ohwehwe na woni mba bi a ofa eba ne se ha adwen ko competent officer yede wo kwotena air condition mu ne yede nhihye papa agu akwam atimi edi ama no control nsem no wokodu asundjem last chance de wo kɔ ne ye boawo na wanya adwuma ye nyese yede wo kwa ne yede wo kwa akosi obi mantwa ba bi a wo beda kora wonnim adwuma wo kwa da bi last chance omunyo adwuma sa ye boawo no akoduru na bibia atimi aye kamanti pay no last chance travel and tour na do any airtre na yetimi abo na bibia timi aye kama kuma se wuri wani airtre ma obuo krom junction ye ne Church of Christ ason dan no ene di animhwesa so na Accra wuri wani bechem e wo Achimota Kisima ye wo Kolime Plaza no e hope ene ebutu aye po adwuma for last chance 0543 56 5968 0543 56 5968 saso na betimi afre 055 398 5231 055 398 5231 na bibia enye kama emfama na anope wusi dan na dan na wusi no wo pese bibia akọ kama building materials nya babia na yeto no babi ono abekọ akọtọ no cement no kura keki e ba no se ha dwen pa anope e babi ba akọpẹ na me kan fadi ama G&G Enterprise e na do wani airtre G&G Enterprise e na do wani airtre wo ye ho wo na dwada wa bepiem Nkoranza municipality wo pa danse hu ne ma papa me show enkotu sika ni ngu hwehwe G&G Enterprise akira kwan na chesa danse hu ne ma papa e ye nchanse na wo pe tiles ahodo glasses ahodo a wo de ehye windows ni nyina no eye G&G Enterprise na airboa na bibia timi aye kama ya Italian air product ahodo a ni nyina no onsaka bia wutim sampa enhihye no ekoye pa Nkoranza do wani echem e Kasajan off market road ene ebutu ayepo adwuma no achi wo betimi apusu ahoma trofo na 0243 344 280 0243 344 280 saso na betimi afre 0247 773 324 0247 773 324 ofre eye G&G Enterprise na dance hu ne ma papa no yetimi ama obi na bibia enso atimi aye kama on this note ye nyina so ne mfa nsem ni nyina nsi na legend Owoahene Acheampong wone eye ni team wo mfa super morning show no entimi emfa emre na no pay na bibia enye kama na legend unim se Sompa akyede no eguso no correct na last week Sunday manager sumami wo one church they see flames of the altar right asafo no mame no mase right mame no mase pa e kwan mo fa so eje nsem no tum ene anamo ma start itu no legend eye said ya anopa wodi tudwa wo se nyame so mpa ne so obi be nyanka e be hwe nyanka na akunafo na no so wo kan se bi wo se nam nipa ba akoso na sabi ajanka na akunani bi wona ne madidi guso a eye nhyira enu nti anopa se wutie ya Sompa akyede no
e bia na wo pepa senka bia bronya wo di 2 cd 3 cd bi nanso wo de kɔ no fɛre 2 cd den na beto fa bɛka Sompa ye de no ho na yɛmfa nkyɛ obi yɛmfa nkyɛ janka na onipa ye de ɛbɔ kwan ɛde ma no yes legend ye ka ne se no won hyɛ da nte ase odwe ne honam a won nte ase ye sɛ odwe ne honhom fam legend ye kɔ ba nyina nyame ne kurakura yo na dɔ yɛ nketenkete bi sei ɛna Nyankopɔn hwɛ so hyira ye nti yɛmoa na Sompa akyɛ de no obi amfa no nsim na bibia anya kama na minim sɛ nyame adma next year by now e bi kura ye model wa udi America e sansa wo ye disi ya nhyira na e be ba no adanse e be be ba wa bra bom no wa bom sampa next year we so san do hu shim maestro Midas legend the maestro and our tenant kan ye dan ye ho taw na yaba ye beduru ya pɛ brother Philip som na anopɛ wabɔ ye nkomo wo dwumadie so ye ba sesi a Chow shasye mungi Awa wapomudie jina brani Na samre ya utimine mrantie siya kain Momutiti goidie Ne ya sempa Na minim se Onipa betumi awa ahoɔden Wabra woni apomuden Na se wanya daje Ampre wapomuden a Wobɛsai bre Ene usika de apre apomuden Yena nanomu antwe anyare Ansa na woye won ho aduro Womo nonum hahama Ede siesie wom apomuden Enti eneyi Entwe anyare Ansa na waye won ho aduro Nonom gateway mixture Nafa pre wapomuden Se ebano with general well-being Gateway mixture eya pono kwan de ma wapomuden Gateway mixture ya bibidro krojia Ya nom de siesie ye nipadua Enya ma opemfo Obatan ya oma ne banofo Ene akwala ondi 12 years Gateway mixture eya 3A Herbal Center Nupa Nibia Atu phone fresh 0546 107 107 Inti se si apame fra eja nasa abrantie Ene ye frame eja abrantie FDA aje dwede nkratuo ya tum Question way, wow behunu pedansa neje 3 points. Manenko good. Travel and tour company ben na wagana ha. O ka no kra no agin hudi enti. Ewiase o man bia wade wo koso no. Otumi betena TV ni radio so. E ka ho price kra akire wo. Nanso anfeli. Sir. Hold on, I'm coming. Sa travel and tour company kro ya. Wo ka cho so apadwuma, accommodation, ene ho salary e wa brochira ma wo a. Obekọ sa pepepe. Say your school and na holiday na wo kro so a. O te ne te me patcho me hunu. Hold on. Odomanfo ko US, Canada, UK, France, Germany, Poland, Romania, Cyprus, Cuba, Malaysia, Indonesia, Australia, Dubai. Just say if you are nefa. On to me so when you seek. And your last chance travel and tour. And your last chance travel and tour so ampa. Was higher ticketing and reservation simple crap. My bonus wo. Oh yeah. Kumasi Obuokom Junction, opposite Church of Christ Dano. No bani 3 Sister Pharmacy. For 0543 565 968. And Accra, Kiseman Junction. Game Pani Achimba Takwano so. For 0553 985 231. Ehwehwemu mapa abeda di se wuyi yade bi te se diabetes ene mojabroso efiri ho a saa yare ye didi so yi yare a ha Ghana fo adwen pa sisi yade ayemtim ena koko yare a se bawo so a woni anika ene anije wa brabom na 3A co capsules no ya heda to ye bo ase ene ya yese sa wonum aduro no a koko na fifiri wo yam afifiri wo herefa ebeyi di afiri ho menim sabre baabi a wo ya wo temenka ena menim onipa bi a koko ha no ena menim baabi a koko no adi wakoduru anika samo hinta samo sabre ya wo temenkan mede ma wo no se edin no 3A co capsules ya koko master mesra wo tie na sha no nso babia ya wo Ghana ha sei no gie number yi na frɛ yen 0546 107 107 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules adroi ye koko master yi mu amu watachiman ene ne mpatamu mfo mani nkyerɛ efa fodwo ena afen so Gordon amankwa ho ebiemu nso Nkoranza ene ne mpatamu Africa Herba Evelyn Amekwa Pharmacy ya ene Black Man Washing Bay no edi nhwe animu ahofadie Herba Emos Efa Chemical ena abibiduro depo
Mami adumei, mesrewa be yi niema nsu anso asye me. Na ahye ase fifiri gui. Anhwe ebi mpo bebobo. Enti sika kakra wo fa ko ye. Eho niema ani bebre se. Hwe, ebi mpo se gu kan ni mo. An atekwa ne hene na buru sana ase wo no. Na me hunu se store bi ho na me bowura ho. Eniema ni. Na da you fi niema ni bi kan ho ana. Me pacho da bi oba pa. Eniema ekrokro ni wa me kofiri yi. Nemom Atiko Home Stores niema no bu afunti. Na ma sika no to ne dodo mu. Atiko Home Store. Omo niema efe dodo. Se ofa niema papa. Enu nti obi a wo pe fridge, double decker, tabletop and deep freezer, ice chest, ya can call me size beer, electrical iron, microwave, washing machine, blender, kettle, rice cooker, standing and ceiling fan, modern digital flat screen television, a free 32 inches, copim size beer open. Na provisions a faster gari, shito, and more and one. Local drinks a minerals, any energy drinks beer, foreign drinks a wine, whiskey, Irish cream, vodka, any dia kika home, washing powder, any semine beer di gradia sandy sinema, shampoo papa a frebrochi so ebusu ho. Home appliances, any provisions beer de wubenya bi ho. Atiko store akofa solo machines bia ba. What on for mechire moto blue, ya mudi bomochi, spray and toast, cashew nut, abrobe, mango, kube, cocoa, anka, any mfudie beer kuyani wudiano. Machine ya wudi be spray no, ne boa fukra. Fratiko Home Store was 0243 629295. Atiko Home Store. Tano factory price. Ketios Marketing Agency. One more and a day 5G drink. Till 5G. One till 5G. Now so people say, hey, 5G now they know your technology and I'm say there be TNA. Your green tea, that is the first G. Your grapes, that is the second G. Your guarana, that is the third G. Your grapefruit, and your ginseng. And the genius say 5. And the 5G now say I don't know. A non-alcoholic. Ubiet minumbi. Your bakwa fan miso fruit drink. And afe bakuso so add the aperitivo. Nina you bakwa fan the Ketios Marketing Agency. And a diaba. Udu dome heavy do abrosanum why honey tuno. Dome heavy do abrosanum ho any tuno. Number is 0246 270 221. 0246 270 221. So per 5G. Miso fruit drink. Call for Co-Presto. Obu Nyesuru 21st Clinic. And now Bojobo Ventures. Nananom emwaduma nyina afrosie die nanso woni enkankatese mu denti na isi nkanka hene abibire mu ha asoye atumi die bibiduo kasa yade ma yade bobirim dwane eye Obo Herbal and Medical Research Center Obo Herbal for no de wono be expert e wo cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temoja ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no na Ghana hanso de Obo Herbal ene ye expert in cardiovascular diseases eno ti wuti yade a ayekwa nkoro no na wonso wonante kakra bi a no wabre na afi kuma no ebo peri de bia wo de omoja broso no kosoro e bia wonso wonan ne wasere etimi tutu ne toda yesisirisi da wo de ananse ache wo yam tumi hyew enso na bibia nsie afei wo bo ene wo kwanti etimi twe wo man me kire wo se wo ni padua no ba bia ntini ne moja fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene Obo Hebafo se wo hu akira kwai e wo sunwane krodua mu ha wo behu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye ni Immigration Information Center ene di hwani mu Accra ye wo Kasoa Tachiman ana Nkoranza nso Obo Herbal asoye ni bi wo ho ubenye enupa bi wo Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Adea Herbal Odumase ana ba bia eto no bia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 Obo Herbal abibiduro kasa Sompa 90.7 adehye said ye beni nyina ye benyanti ase e wo soma wodo aye wo muniti Sompa 90.7 ya hyehyɛ dwumadi a yato ne din sɛ ugidie ne sen ye ne asofo imamfo nananom ye besin konwa na topics bia akwa enu nchi wa hyewa yaji nwachinye no obia de gidie aba abeboa ebi ne sɛ aware dodoɔ esubo ensanom awusiesie ani bebre a ekeka ho search media ubetie bi was Sompa Sunyane 98.9 Sompa Kumase 93.1 Sompa Nkoranza 90.7 any Sompa TV kwasia da bia enwumre no nson kopema enwumre no nkron kwasia da bia ubehia me ohinini amakrancha dozo a sofmami premeni yeni abedwafo na ye nyina ye suade ugidie ne sen me gidie ne sen ye nyina ye gidie baako
media sempabo na obia metie me se wato plot na wia Adea Akye nyina ema ala construction and training center na yensi enwie ne prekomao se ope plot atonso a fre ala construction esi edan bia ema ankrankre anase company bia oye steel bending carpentry adwuma plumbing auto tiles painting any biodigester ne nsa no POP ceiling mpo ene kumino ala construction esi adan etono fofofo ala construction and training center pese obia nyansa no dwuma nti ose pickle form ewon Nkoranza Acha FM Fabia FM Dero FM ena Sompa FM Edra Naje FM Tachimai Asta FM anase main office ewon Nkoranza Nation Junction hwa anase no wo Fabia FM opposite ala construction and training center ede ne ho abo MVTI enunti ensurachiri technical students moya building and construction plumbing anase tiling no ubetia be attachment ewo ala construction and training center yaton plumbing materials to say WC taps basin pipes inches bia ene de akeka fre ala construction ewo 0540 379381 ana 0249591700 ana so say 0246702306 ala construction and training center se ubesi wudan no a fre yen na yensi enwie ne prekomao. Hey, Ataje, yate dene, eradi ye dawase, masters, moye aluminium, and glass, and wordumano. They said, ye come one G, if we said G&G Enterprise, Ababe PM, Nkoranza, what did you masopa? Nebody say, aluminium, profiles, and now glass, and then who are candia padia, G&G Enterprise, Adea Husane Abreye, a candy bine, window locks, window robbers, center lock, net robbers, 40 corners, 40 round corners, a local pulse of all colors. Open windows, doors, showcase one candy so many G&G Enterprise. Glasses are who doing now blue and plain now. Our G&G Enterprise. Now I'm paying up at the end. Me come from out. So on Nkoranza North and Asa South. Busunya, Don Kwanta, Akumsa Dumase, Secha Dumase, Ajira, Atebobo. Kwame down so any Mkureke and Weshiana. Other four and Kobe Bia and Koto glass, aluminium, and one candy bia. Set your price in it here. I won't cry. Kumase, any baby bia Kotono. Chana to na ha Nkoranza so no ye wo ahihye de sonko emma wona wotono dodo G&G Enterprise ewon Nkoranza Kasajan new market kwan so ben Dr. Jesus sa no ne amo great agro no ewo dan baakom say afrefra obetimi afre 0243 344280 ana 0247 773324 G&G Enterprise maba amaye komwa dweye ya boy ya back Sompa
yende na said the TBA no yenu brother Philip and so gina ye screen no so obey presentation 2-3 minutes di amaye no ebe supporting komo aye ba bedie ansa na majamu amamu na ye di nkomo no a friend brother good morning morning sir na aponwe odomni ahumobro nti ye ti asidi ye pa right ni adom right ye da si bebre anopei ye ne ye ba besua mmaramu asem ye ba bedi mmaramu nkomo na wadaroma ne anopei nso yaboa no fa adesua ne nkomo aye bedie ho no fa ye fam ye wia na ye jama ma ye wura no na o ma kire ye mu nana ye da sipi wona wotie na no pan nyina mo makwa aba wona ohwe se mo makwa aba oko Facebook aye ho 90.7 Sompa 90.7 FM Facebook live YouTube Sompa TV ye ginam Sompa achade nso ginam obi anfa na achade meka ye ho na ye nyina no ye ncha amanfo ade kama afia kunafo ni nyanka no to de kakra na won fa be ka de no ne nkamom ne nye ne kese ema obi bia once person register no so no 1st of November you be kwan na mamo na wa ba no register ade say ese so no when you abane ye to no or say what the Sompa sika promotion why ya there sika yes 8 yeah draw no nti no answer what the okwa process no wo ho star 256 star 3 hash correct star 256 star 3 hash na fe what process no 5 cedi to ko ni nyina obetia to ba bia na bonsufo de nim said na che da mo hint dia so nim de ekoso bia ye draw na ye so mo ni pa na me da se pi wo an opportunity awasade am bi onyame shira for the production is a good work na ansana strike for ebebemu no ye hwe nipa bi ni obite omote sa aware for nanso legally mra kwan so no enyade so ma ware na omatena che makurati mi bam mo ye bibia sa aware for nanso legally e bo kura mamre bi wabokokoko na bibia te sa ya mamre mu esen kwa bokokoko na eye emre mu susu ne chese on kan mra nsiani nanso omote se aware for no na ye cohabitation na wo kan ho asem na ye source no brother me da se bebre ma me mfa number no to dwara me nka ye tie for say 8 o'clock we ye be ye first draw eye Sompa sika promotion code no ye star 256 star 3 hash obo star 256 star 3 hash afi ultra 5 cedis a ye draw no a ubetimi adi sika bebre enra wote say obidi to 5 cedis onya 250 Ghana cedi tara 1 media and edi say aduma di aboa ye say be ya ye ho be hen ha ye ne bana da upe chop money bia kodwamu a star 256 star 3 hash kai say National Lottery Authority enim sa promotion we mu na enhyehyɛ so bata ho enti no uwuram a na wahunu kwan a obefa so awuram oba ebebia ma Sompa FM Kumase ene ne dikan Sompa FM Sunyane ene toso mienu Sompa FM Nkoranza ene toso miensa ena Tara 1 TV toso 9 baby a wutie radio no eye Nkoranza nti ya na wayi number 3 no uyi number 3 na ebebi sauza wo to take it dodo sen na wato take it na ye 5 cedi nti dodo abeto no now the 5 cedis na times na watua ho ka wo mobile money so utua ka no pe mobile money number no be call system no so eno na ye de to draw no ene anope omonwan sa afide ni gina wo number no so a wo na wawe ne eno an titia asembia anim afi na usika about phone so sansa wo yi Nkoranza nti no ye yenso ye benya alert wo ha se wawe ne yenso ye behunu se wo na wawe ne na afi de yate asim ya frɛw na wadi ho adanse ede amaye nti eno ene Sompa sika promo no a ye de ho enkomo no ebebo papa ama bibia aye kama anope ede ama enti no yenhye no nso na afi bibia entume enko kama emfa emayen yebeda mu nyina ase bebre na brother Philip ano egu asem so a mewura mu nti no brother obeso mafiri ha yes nana yeda ase pi enti skana na egu so brunya na ase ase ne jene ntete obeya niam aye ne ntem yeze brunya no kopempen so na afi wo fa ba unu e ba afi no wani abere na wo ba ase abodua memodua ase ezi ana ji osika right nana ene ye no a very short one but powerful na ye source no ye Ghana Statistical Service 2021 Population and Housing Census Report no mu ana ye
you know free ya ye de air by chira manfo na wo hwemu a said ye ka se nipa ni nipa te a emra kwan so no onye said ye wo so ye na sanka mamiri man ka bi ankwabo kokoko ye banemu onye ade ne mani wie pene so mo tete sa awarefo no wo hwemu a Ghana ha no was more than 1.6 million Ghanaians 15 years and older are cohabitating just say enipa omo Ghana ho 1.6 million pepe baako chiripo insia omodi mfie dunum ekono mfie dunum ekono omo na omo te a omo tete sa awarefo ne nso so mra kwamu no omo nya niama nyina ma ne wie peye sa awarefo sa na report no eba nti ene ye discussion ne shiraje for ba be no anyway na ekwa ye hwe wo mo so kwan be ne ye de won so ne amanfo te sa awarefo ye bibia so wo tim ne so ye bibia ne so won fa ne mfa ye kwan so de ne fa so wie peye no kwan be na omo so ye de omo ebe fa so nti say na te ye won so hwe nse ya kire so ne ne TV bi ekoso kama kama na nso so emai mo nya na mutum hofo na ade ne de ekono enya ade boa ye wi abehunu ye hwe numbers kakra nana no say Uyema or say Ghanaians numbering 1,662,718 and na omoye eye ona wadi mfie eye dunum ekro won no omo no obi te nanso so ne yen hyeda nye won ho ade se de be ya amra kwan so no se BBC a bibia wo so mo na amra kwa so nya no omo betumi anya eno ne wa ha no na wohwemu o se we ye kan ye population no ye nyina ye dodo bom wo Ghana ha ohanchi chemu eye nwotwe achiripo mienu ena ye sa number ya ye kan ho asem which is quite a number 8.2% enya agudie na 1.1 cry enya agudie na 8 die utum se ya ade a ebi ewo ma o se ye so ye running it up no lezi wohwemu a 1.62 million or 62 million ena ye say no omwom na ehwe ne mema omwom no na omani amanfo te mema omagia tu so omani amanfo te no 46.2% mema no ena ama no so no say ye population what you say ukofia say ye kwa beji information ni nti obi okra aware nanso ye be kwa ase ni asa bodidi so no aso na sa ko hebete maami yo hai nti so hu ni say ma ne nyonwa ema so de 53.8% na say ye hwe percentage ndi ye call ye eno no in terms of number ndi uwiemu a your diagram bi wa ha say your diagram aye wo no uwiemu a ha ye black ena ha so eye whatever say yellow bi sa aye me share the nim colors enti black na represent mema no in terms of number no enti we say say gender mix Ghana's population 15 years and older cohabiting female and male 747,076 mema ena omodi emaso die ni 875,642 and we no confirm the earlier percentage that we buy ma ho se ma na doso man we the numbers and the figures na yes sir it is me do kwa chiri kakra bia we dey pardon me o say ye ka se me ma dey 46% right e ma dey 53% enti omo ayi de mom in terms of number no enie enti ama no de e doso eno no ye ko the next one ye emu enchichemu a yi a or say that this disaggregation of the data at both urban and rural levels shows about 6.8% of Ghana's urban population 15 years and above cohabitate. Now said the officer children say oko ye kura kesi no mu a ohanji chemu enwotwe etiripo ensia chipo nwotwe ena ye wo na wo ye nkura kesie no mu a omo ne amanfo te a ye nheda enye omo aware enwie peye sa na opese wo kire wo ha sei oba so a o say the rate is relatively higher at the rural level, that's 10.1%. Uko yenkura ase ndi ose ne adi se no de anya yi. Yeah, and wo share the yenkura enkura kese na ketwa nom de no. Na odi si ani enkura ase de no wo soro pa enkuro akese no. Fa pa to aso. Eche enkuro akese no no. Because all the Adea san ya na nyina ya babegu light na ase asema ba. Enti eno so say na esiti enti nkuro akese enketo no mu de wo soro wo no ne amanfo tete asa wa aware na nso anya aware a eye recognize ne eno so eka ho enti ye ba ase ya o say this is I'm talking about one more nkuro keto no o say this is significantly greater than the national average. O say strike average ya because we dey ye kra which is nkura ase de no
ye de ba ayi no e wo soro per number ye wo 8.2 na ya kan nyina abom no and over no eno no wo soro pa bro beka say ya alarm na e o say ye bibi etumi efa ho na ye ko afezu so no mantam na se kura akese ne nyina ye kuro ahenkuro no ana se kuro ne nyina ye kabo mantam no mu a ye first year say babia saa nipa ne amanfo tetetete ya esa aware nya aware no babia omo de ye wo soro pa ya Ashanti region Ashanti region omo de ye wo soro pa Ghana nyina Ashanti region de na wo soro na nipa omo ye nya omo a na omo de say ene 2021 o 2022 2023 ya ye ko ya ene eme ye de about 2021 ni nya e 348,045 enipa omo tetetete sa ware for Ashanti region no kura na se mantam eto aso no e Greater Accra region eno so no ye 294,795 ye firu ani ye ko Eastern region ene number 3 and say 222,000 and over ye ko Central region so ye 182,829 Volta region eto aso 135,000 and more ye ko Western region so ye over 123,000 and all Western region into regional base in na ye ko Bunu region into my patron men kan mu bia Bunu isi wo so maka 1 2 3 4 5 6 me ko number 7 ye Bunu region ye over 74,000 and ho and ye region to so 8 baby aye we ye to so 8 ye number na ye 52,938 the region kra na se nipa o ma hada ne amanfo te no fe wo ho saa ye bibi bia sa ware for na nso so enya wie pay no e 52,938 ye ko ahafo regional ye over 45,000 and omo ye obi omo te also ko habite ye ko Western North region and so over 42,000 Oti region e over 39,000 Northern region e over 16,000 Next year, by the northern part, and that's at the end of Ban, Ebafem. And I think, I don't know what, maybe culture or something, display Bamudia minim. Upper West region, is here over 12,000. Savannah region, over 12,000. And as somebody, the Upper West region here, 12,991. Over Savannah region, 12,262. You call Upper East region, you are 10,538. And I call a year North East and I recorded the least and here 9,239. No more no we're North East now. Omo de be say 37 times and I be say Ashanti region. The Ashanti region there was sort of palm for so omo so omo de amount for my be share be omo nyomo ho ade. Anyway, so your diagram be omo Facebook ne ba ombe hu. I say your diagram ya they represent the figures now boy no yes said the graph no ACT no elie edu we mu Ashanti region there na was sort pa then your Greater Accra region or this so your Eastern region to so your Central region your Volta region Western region Bunu region Bunu East region yani ya sha ye de no ayeketwa enso enye kese ye ho and a half region or your Western North region your Oti region Northern region, Upper West region, Savannah region, Upper East region, and Northeast. No more the end of and pan so there's almost so the end so etwas or equator and so and the papum and our one dinner. So you so far no or cohabite or Mrs. Omoka can't come home. Then some more you pay a match radio for you man door so now so you play video machine or wasn't any medasi. Yes, we better see be brother Philip ene enkoma o de abreyen medikan I introduce me panel no e de ama Yura Andy so aba abeka ye ho brother Philip ye presentation ya ono so ye senior bailiff sorry or ye registrar wo Shraj Nkoranza office no enti ye better brother Philip as na ya hyase free ha edi ye nkomo no Adea one Mr. Andy and Mr. Asante Yamam, good morning. Good morning. And Pomwe. Yo. Yet I see bebre, ye name commono, and for the way they support and commona ye bedino, keke bafe, yamram, homona, duanisimo nice so pa. Cohabitation ye there. Mr. Asante. Medite for us and a person you. Some pay ye car cohabitation. The opposite charity and say
our ma or body be ma out now 1 year on 1 year now what is our for and the editing about say Nipano enenity they am feel be ana bosume nsia afi ene de ka ho 1 year no 1 year no ni na to akotra take die back mo san ko from the from who habitation onye no ho ade na so ne te die back mo ni am e de man yo waka wabie ani sade ache na yemisa se yede ye hwe nkomo no free interstate succession law no emu a yebetima ka se cohabitant ene awarefo nyina no omo gina the same situation mu ana senior law ni gina sisi adomu ni the same situation ene say senior PNDC law na kire no say legally a spouse but cases are akọ court any circumstances aba bebre ne kire say omo time bia court no omo akọ say omo interpreted the and omo kire sa spouse no as no omo interpreting as married couples omo aware internet santi no say obi oyede obi ko obi wu na se wenja will la ye be hwe say nipa no ne nete no oba no ana be ma no ne nete no wa ye no ho ade ana say onye no ho ade ya ene onka ho ye fa ne say owuye without a spouse ana oni yere bi ana say kunu bi awo ne ho yo enti wo hwa sade a wo sie kire mu ide a na Ghana mra efa interstate succession ho no ayenyi mu atia emma omo ne mema atia ayenye omo ho ade ana sa se mi die ewo ho esan wo ha kire ye mu ene say wo ka say under normal say one or protected the name nenti a omo yes a law ne say omo be hwe say ye not only say ye be hwe say bia nipa na efim wenja we nso na ne ho kanfa na ne yere ana ne ma weja mo no omo mre no but eno so edi ekire from the marriage ordinance right emra efa aware ho and I will share some run say protecting marriage institution any morality in the society. As part of say we protecting our rear the institution of our rear no any the promotion of decency no and actually say nipa no who per se will benefit there and it was say worry but the same thing any sa no nti obi wo ho one ne yere anase ne nukunu eti one na bobra na waye na adwen say okay minja waware ye nso me bekura mempe obi no wasan akotena bebi foforo no one no nso tia na papa na efim ebi one ne tena ayekura 1 year pe na wafim na ye say okay sane asisi ade ye gitumu say oware no one ne tinti no omo nche japade ne pe onse esa na ye tia ba ko nso fa ahode so because meni me kunu abobra minim ne si yo say we den oja me na one wakofa ba foforo nso wo say mene ne yede eche esan se mra ne se mene ne nche eje se wetia me so me fa ahode so but at the same time ye hwe se bia obema bi nso na oni onware obi ai nso one ba yi nso atena be 10 years amoma bobra na fe we fimu aye se onware ne nti no onya hwe ewom onse ono nso afa yetia ono so ne fa ahode so nti asam ne de o kasa wo so o boa we ya na afa wutia we nso de mu nti na asam ya mu oduru ne kan kana nti no wo be hwa kra no for almost how many years almost 10 years bill akọ parliament say omo nhwe nanka omo nhwe so nko omo tesa na onye no ho ade nkra omo for omo nka interstate succession law no nso na up to now no omo ntumi pass bill ne because and I me hwe say insemi bintina omo ntumi pass right enti yemisa say sa distinction we no a legitimate purpose be an objective be a person a cure and say address ana the legitimate one I mean a medical can mean one say we protected the institution of marriage yempe kwan say as a bejamu when you need to when worry no worry no yo onipa no fi mu obenya na japade enti no na che say obi atumi decide say ti ankwada menya anware mpo biu na che say society no low commitment enti na nyama den ACC enkra beba mu obi tumi ka say me na okra mehia wo kwan chen
and after 20 years, after 15 years, and then yeko. Into at the same time, into a my institution of marriage now, warrior no, a man crofweni and enkum honte. And for that reason, into more person who protected the institution of marriage, and I feel person who protected the your friend is saying the decency and morality in the society. So never so now statistics nature 15 years. And I can you. Inka the legal age of marriage crano endu you on 15-year-old children. You as a children because as a child and no crop 40 1 year muhadi. Into no in Adea Anka obi betumi dia to omo fo kakra na se hweni ye na nipa ne bi otumi ja wo anyhow. Otumi eja wo si kwan ho. Enso no se ni afa ye bie kwan na ka so cohabitation kra no wo certain legal rights na wo we nyame bie wo so nya. Na che say ye bie kwan am obi aye nea ope no no. Nti ekoba sare na che se nkrofo kra nhye dan ware. Enware. Nti no se meteta na mehu se oba bi nyame ahira no ne nsam odura na me de me ho akotwitwiri no kakra. Me de me ho twitwiri na echire na akoye se nde me woni japade ha na ukọ na ches eno no ha adwen nti na so for that reason nti no ema omo mpese omo bie ekwan no and another thing is also to protect the rights of those omo my adwen say omo be ware and make legal commitment to marriage. Nti no obi aye na adwen say obi de o twene mpe no ne be obi te ho baby o eno o to me fele say ne kura mempe be ma na na ba ni me no wakochi nkaka na wasaba but o ware a wonim say untumi nya sa why you adwen say woni sa nipa na bet na nti say wo be kwa kochinchin ne de nhye na anya free sa wohu nti no so onipa no etumi abọ no ho modern atena ware na se na e wo so no so edu baby a etumi protecting ne right ye man obi a onam abonten keke emfa emba embedi baby a waye ejuma aha nti no so sa 3 bases yi na mostly no judges are matana this kind of cases no or ma cite as reason why omuntumi empene ma cohabitation no yes right me da si bebre yemfa ne say oba bi nso wo ho a oye committed say be ma ye machia no me ware no but waka be ma no mfi bi wo kra me ma no bi su ban say on hweda nkase menye obeka ma yentwa bro ma afi we nkwa wieye ma yenye sei ntubo nsa na afi na ba betwam na afi mienu abetwam na afi miensa betwam na yawo baako yawo mienu yawo miensa na nkora no dɔɔso na onye no ho ade oba no a wono so akosa situation we mu no in the face of interstate succession no ede na emra no eka ede fa ono so ne ho Mr. Sunday yo de emra no eka efa asema wa bisa ye woni na atena afi baako oso wonkoye ho ade osema mintwa aburu nwi na watwa aburu no wankwa ankoye na awo abamu na ne na awo na wasan aka kire o se ma yentwa aburu bi nwi mugu so mo ye adwumako woni ne na eye nipa ahunu mo enya aware de woni ne nete na kakra won se nipa na woni ne ye saade no a nipa nyina hunu no ye ka spouse asere na odi scrap no so ni nipa ne tena ema bamu emfie mienu emfie miensa emfie na nipa nyina ahunu na ekoso a eno no eduru ba bi a na se nipa no do ye ka na ye de akosi meima so free mu a nipa nyina ani watua eti community no ebetimi aye se papa ni maami ene tena ye do mo nware ye nti ye consideration na ye di bibia de ama ena mra one be ma no so ete na mo ye ajapade ekono de oniema wudi wura mu bia no oso se otimi makrata etoso se medisika sei awura mu medisei awura mu na wahu nti kyana no se nipa ni ho a woni na ye gently akwai afu no woni na ye fie no woni na si ye am ye gently akwai ndi e basa emra no betimi aproteto aboa itan so twere bibia den e de to ho na so wanye bibia de a eduru ba bia enya aware nti na akofa nsem bibire e de aba nti we ni ye ka ye tu ye ho fi woni obi ete a mo mamra emra mu mra ne ba mu na se kyena ba ko eni ho a ye betimi agina sa krata ne so
asama waka na no pay dem nim say atiefo bebo ye nsem ama wo pa because ade a wo kan ye nipa dodo na nta anyo say bia me na obema bi nete ana me na oba bi nete ye nware formally say aware for na nso ye te ye koba obi ahunu ye bibia bi kura ya wo nyina ye bibia aya na krata asema wo kan ye ntwere nto to da bia ya na nta ama ya adwenem entimini say na wa bosu yi no amanfo ani ebekoso na che say at this point na de enam sa dance ye wo hu ntie ye japade na ye kan ba ye nka ne se wo ye oyire nti ana wo ye okunu nti yeah no unze I to say based on say we ye can interstate succession na na problem no one problem na ye den ya problem and say ye fan say nipa no etiase na woni ni beja ya and then it means say nipa ejapade o ni ye den eye but ushasa law nankasa mu na when define say as in or fan say ejapade na weja no say untumi moyina moye ni jointly acquired e be difficult say e be separating two nyo efim aka say okay when ne ware mo anware but when na ejapade nti we dey you dey efim na veri yenche be ma ne dia na yenche ba ne nko ade na aka no na problem ne baba nti na ebetumi because obema no sisi oni ho wo de krata aba say me ne na ye say ejapade be ma no oni ho ba we yi na no nti wo prove no anything how to prove said and no kranesa wo krata na wo kita no ampa no eye trodo say woni be ma na ye say japade na ebusuafo no anambra ne be pene say ye be gia atum na yaka say you die na ve ye ncha be ma ne nko ade ana ebusuan ne de be ka say wo mo mpene nti ha no nti na ye bisa say ekoba ne saa ede na mra no be ka because ekoba ne zada nka ye ni da so ye mra no oho na me kire say imran se na eda ho straightly say no one war on worry we na mon worry ya won kan asemi he di what the quarter omo be kire o say imran say na tie ba bia na judge no ebia o hwe say ebia 20 years ya free bibi principle of equity ebia obe apply no the idea e dey aboa wo ba ne no kai say consideration eno enye nhye say o say judge na so tena asem na ka say one ne tena mu ye japade nti ye nhye say ye mani be enye nhye it depend on the individual judge no ote wo no betumi aka say okay considering say bia one oba bia antena one oba bia enware ye but it's one no nko na abobra 10 years 20 years nti ye mani ye dem bibi nti yenka consideration enye emra nti e ba na sa de legal option bi any ho de money pa betumi na make kan betumi akọ for say omo nkan ma but expect say automatically no be enye ti say chacha enye ti say ebusuan age obi a ye no ho ade na ebusuanfo age ni kunu ejapade ana other way round na wakọ ni de unim say wugina bibi so wunim se nipa no aye ho ade ba wona na tekeke dia asa chacha na akobo mizandi yes my hente uza asa we mod no mod na ho no particular ne futu amde be ma atiefo ene timamfo nyina ne se ne a eda ne age edi kan saa ayi no interstate succession no eti say menka ne simple mass question a formula interstate succession law a formula no eda ho a kire say niom se obi ba na se be ma wu a ne nioma no say be chemu nie emu ye chemu 16 a right e be yimu 3 ama kunafo ye be chemu 16 emu 9 be kwa ama nkwala right ye beche mu 8 ne yi baako ama the surviving parent maame anase papa ote ase na afi diade eso anya 1/8 right we na ye interstate succession okay say waware aware no ye omu miensa Ghana a customary one ye ba ho ade ofie eno emraje tum say ya aware eno utimi ware 3 4 5 asembie ne ho
ɛna yɛwɔ Mohammedan law ɛno nso mmaraje tum ɛno yɛ yɛnua no muslimi for haji amudi bi ɛno yɛtumi ware up to 4 asɛm bia no ho ɛna yɛwɔ ordinance deɛ ɛyɛ wedding no ɛno nso deɛ wodeɛ baako wokɔ bro baako a mmarache nti saa aware wem no ɛna sɛ spouse baako free ma yɛgyina saa criteria wei so ɛde kyɛ nia enya aware cohabitation no sisi yɛ kɛsɛ ɛho mmara ni Ghana yes mmara bia ni ho ɛwɔ Ghana ha ekuro ahorow foforo so no ɔmo wɔ mmara ɛwɔ ho especially yamanone ɔmo deɛ ɔmo wɔ mmara ɛwɔ saa nneɛma wei ho enti no sɛ oni obite meme mafutuo no no ma kyerɛ wei mu awie no mpɛsɛ atefo hu sɛ wo cohabite a wonka ho saa na mmara no sesia mmara no sɛ ne yɛteɛ no wonka ho enti no wone nipa no eti na wo yɛ agyapadeɛ no sɛ Awurade mfa sɛm na BBC a gye sɛ wokɔdwantoa court na wabɔ mpae sɛ wobɛnya judge a ɔwɔ tema bi na wahumɔbɔ na wama bi in the absence of that no mesrɛ sɛ mo yɛ ade no apart from sɛ wobɛtoro ato hɔ no paadanseɛ wo paadanseɛ a sɛ BBC na adanseɛ no bɛtumi ayɛ dɛn nipa paadanseɛ wo yɛ krataa no apaadanseɛ nipa na one ne te hɔ no sɛ ɔyɛ ɔteasefo a krataa na wayɛ no ɔno koraa de ne nsa ɛbɛhyɛ aseɛ bi so wahu nti wo paadanseɛ no nipa ɛwɔ hɔ ebia institution wobɛtumi aba shrage koraa abɛbɔ amaneɛ yɛbɛfrɛ nipa na one ne te no ne yɛne naka sɛ this is the situation either sɛ mobɛware na asɛm de na asɛm kɔ anaa sɛ mobɛyɛ saa adanseɛ krataa no yɛbɛtumi ayɛ ama mo na mo adi ho adanseɛ nti wo paadanseɛ no a asɛm ba wo court na wonkɔ sɛ wokɔ gye nneɔma sɛ ɔyere anaasɛ kunu ɛhɔ no na akɔyɛ biribi te sɛ business partnership ɛna moyɛɛyɛ mo aba partnership ɔde bi bae wo so wode bi bae ɛna sɛsɛi wafirim nti wo kyɛfa no a wode wura mu no ɛna wokɔ court sɛ court ɛnyɛ wadom na wo nsa nka ɛnyɛ sɛ woyɛ ɔyere anaa kunu a obi bi afirim yɛda ase bebree afei mimisa sɛ ɔbaa bi no bɛrima ate wanyɛ ne ho adeɛ mfie bebree ɔmo awo nkora ɛba no interstate succession a saa nkora no ɛdeɛ na ɛsaa mmara wei ɛka fa wɔ mo ho ɛno deɛ nyame adom mmara no nkwalaa ne deɛ ne deɛ ɛda hɔ pefee sɛ mo ware yo sɛ mo anware yo nkwalaa nya ba mu deɛ a nkwalaa no yɛ entitled to the property of either parents sɛ ɔbɛrima no bɛfiri mu sɛ ɔbaa no bɛfiri mu nkwalaa no ɛyɛ automatic ɔmo wɔ kyɛfa ɛwɔ ayinim na mu wo a wo ti cohabitation ase no wo na wo problem ɛna akanfo sɛ na yɛkyiri koko a yɛdi ne mma enti ɔno maame no a wakɔtena cohabitation mu akɔwo no ɔno deɛ mmara no sɛ minim no but ɔno ne mma deɛ mmara no sɛ minim wɔ na yɛkyiri koko a yɛdi ne mma kyerɛ sɛ saa koko we deɛ yɛbɛkyiri so yɛbi ne ma yɛbɛdi kyerɛ sɛ nkwalaa no ɛyɛ innocent nkwalaa no yɛ dependent parent baako afirim no ɛwɔ sɛ yɛnyɛ obi a ɔbɛhwɛ ɔmo wɔ sɛ yɛbɔ nkwalaa no ho ban especially sɛ bibi wɔ either parents ne nsɛm na ebetimi ɛde ahwɛ ebi kura na afi na ɔmo afefe ɔmo kɔ school no nkeka ho a sɛ mmara no yi ɔmo firi mu saa na enye yie meanwhile no mmara kunu ni nso at another point ɛkyerɛ sɛ in all situations bi ɛfa akwalaa no yie die ɛna yɛhwɛ ne kane so wɔ ho nti sɛ woyi mmara no firi akyire hɔ no a ɛkyerɛ sɛ akwalaa yie die Children's Act no mu akwalaa no yie die ne ɛbɛhwɛ ne kane deɛ a na sɛ me makɔtwe me mpena na me de akwalaa ba wiase a akwalaa no tɔ hɔ na already na mmara no bɔ akwalaa no ho ban dada me mpena na metwe ne deɛ mmara no mfa ho nti akwalaa no mmara no bɔ no ho ban dada ne deɛ sɛ me partner film na sɛ me anso me film a mmara no already caters for the child sɛ me japadeɛ ɔwɔ kyɛfa wɔ mu ɔbaa no so japadeɛ ɔwɔ kyɛfa wɔ mu
Yeah, faka krakra so last week you buy the can ho asem o. Aine. E ka say so be ma no so oba no say ka spouse a. Nkwala na ya wo no say be ma no kra no oba ne te. Na be ma na awu nkwala e wo baabi. Na nkwala be ye nna no wawo mo no oba no kra wa no ba ko no na wa sa nkwala ni nyina no e ka nipa no ajapade no ho bi. Yo. Right. Ene na die na atiefo nsua emfiri saa asem we mu said na brother Philip ka me dem gina ma na afa. Titru die na ma nsua nti memisa se so obi no obi tena wo cohabitation bi kura wo ma wo num nsia ne ade akwa akiri bi kura ma tena boro 10 years ne ade in implication ye den ya. Implications of prolonged cohabitation. Inti me fan say ne ayebo to how ben e de bebre sa ba na sa be ma no. Se nipa ne in say interstate succession PNDC law ni mu dia na wan hwa ho be kire. Ne ho be kire no. Nsa bra wa bra yin na no wan hwa e be ekwa. But Nkoranza, of course, they are protected. But war ban, and I was say when you too hufo now found wandering. So ube either say Sonia Mr. Andy Kane, so Ubeshe, I say ube mad ube proper documentations. Whilst a nipane etiase, and I say ube too hufo na washa say obe warum. A boy on some so be some of Yamombe can say be ha. Ube worry and boy den ya dia the internet say as a community na nkasa na we say yensu ye be mu hwe say if say aware no nyama e na ne boy e den ti na nkrofo ntumi nware a ene we say as a community nso yensu ye hwe na make sure say be ma aware na ye simple say na be ya we per say genuine no worry a wetumi ai den aware. Right. Na ene yensan me misa say at what point ene say oba bi ani ba no so e ka se nea me baby e keka ko e se me tu me ho fo at what point me ne make say second time no ka kire wo say oba wa muntu eburu na obetu eburu na we nya ntu na ana so tu ya wan still la wan ya ho ade wo say ofia tu ho fo se me say ko echimo make say ade na wona ne kwatena in the first place, right? Because minja ni so bia like under normal circumstances, so bia will be beaten. Ebia wo ofu ho, ebia wo ejuma kakran kakra, utumi hwe wo ho. Ade nti na be man ye wo ho ade. Na obeka che wo say ye ntwen ye buro na esie, ye ntwen cashew for na nso ntina ofie no nso ntina ne fie na cashew ni ba wa ba be ye wo ho ade. But because see asane amra ni gina no, wo ho ba asema a say woni obi obeka mo me da say agya ne anuanu ma ye no modi nkomo mama ye be ye draw first draw no sese a Sompa sika promotion no nti say wonya to bi a star 256 star 3 hash star 256 star 3 hash na wato promo no bi auto promo no a ba ticket ba ko ye 5 Ghana cedis obo code na ebebie Sompa FM Kumase, Sompa FM Sunyane, Sompa FM Nkoranza na Tara 1 TV. Baby a wutie ena ese wo select into number 3 no ena ese wuyi na ye Sompa FM Nkoranza. Wuyi no a ebebi sasa wo to ticket do saying. Na wa select wo ticket no. Wo select ticket do ba ko ye 5 cedi na do mobile money atuaka. Wo de mobile money no tua ye no a ubehu se wo mobile money number no ekọ system no so afi ye rolling numbers na sa na sa fidie ni gina wo number no so a na chere se wo na wadie wudi pe na chere se usika na ba wo mobile money no so eno so ye nso ye benya alert wo ha se wadi na afi ama kwan ama waba be kan ho kai se sa dwumadie we no National Lottery Authority for nim ti draw no ye sisi a ye gusu a ye enti no enche wa utibeye ye na ubedi no na kire se bibia eda ne kwamti wo mo ye draw no sesi ame ka sei but wonya ntwa bia sa no pay de na ye ya obetime atwa na awia draw no ya ye ama wonsa atumi aka be 9 o'clock ye be sa ya another draw enti no obetime atwa bi sesi a
we na ye kasa sisi no the first winner adi enti yebekwa ahoma no so britia we anim ya na nipa kura wadi no ya confirm say sika na ba won account mu a ye wie no pe na kire say ye ba abefa calls ama mobisa question won komo a agya ne yewura asante ne yewura ndidi ama yen no me de mrawe no de enkoye mame enkoye mame papa esanze me hu se ema no bebre akosa situation no mu a nya bia wo monfom so ne wakwa akotom ode akoma pa ne koye na so bia be ma no na adi ne hwammo kakra na ye ntwen no but also sa also twen na afi ba ko afi mienu afi miensa konfie du na oda so to osa wo twen a wo so na bia ho no so ya ka chi kakra enti wada roma nkomo wei ususu se yenye den wonte ase ne de won de a wonte ase de wo he ni nyina ubetimi de aba 0598 994994 ubetimi bisa question bia ma yeyiwa no fa nkomo a yedie ho benada no pa bia yesua emramu ade ye pesa wote mra na se na wankwa ankohia mane bia obekasa fe na akope lawyer obekasa fe na akope wei obi ama na ka bi ama wo enti na benada no pa bia Sompa FM penimfo aya adwen se yemfa donhwere ba kwa na sima aduanan num no eni nkomo emfa emmao 0598994994 0598994994 ubetima frɛ wabisa question a bia kire wadwen anopai fa nkomo a yedie ho oba ote awade ase yenye ne ho ade emu nsem ho nkomo ena yedie ekoba se owuo akoba ntemtete akoba eba na japade echemu a ede na mra no ka ho nkomo na yedie. Good morning. Udeni baby okasafi Bacho mkasafri Nkoranza to conservancy. Yeda se openi mayenti wa no pay. No pay me say mo de number bi tu ya. Mo yes ka promo bi. Aine. Say na so mo ka ya na me sendi bi afi. Okay. Then we can make a to right. And I'm menya 25 Ghana cedi. Ucha saying make up 4 tickets, which is 200. Aine. And I'm at 250. 250 Ghana cedis. Yo. When your confirmation says Sikana about phone so. Aye. Right. Yeah, me about. Yo. Then abeka afa Sompa sika promo yi ho. Okay. Ni meeting ya kanyina say obi am function. Right. Na no korepa yo. Okay. And the adanse ebe na be dia kire nkrofo efa Sompa sika promo no ho. What's the thing? Adanse ebe na obedie e de akire amansan. Eno na me kire se asema ayi draw na mo ye no kwetu do into ya otomo ka bia betimi de no ho. Yeda ase bebre 9 o'clock yebesa ya another draw nti ya na de ho ahye mu bi afa yemra yedwumadi so 0598994994 enkomo a yedi anopai cohabitation ewo interstate succession law emu won so sena ositi ase wasem bisa ne de wo he obetumi aba enkomo esu no aba yi ensem ba ko ana obebisa asema ma ye yiwano ene anopai ewo dwumadi so 0598994994 0598994994. Good morning. All right. 0598994994 na wabo awramo enche bia mema panifo de enkomo na ba wiye. Good morning. Good morning. Udeni baby okasafi. Let us from 18 kasafi konkonti master. Yeda asema yenti wanopai. Yo. Yeda mosene ajmapa moyema abrebia. Amekoma me masam ne se efa futu kakra oba bi ho na se on be ma no afibia otusha se mu be sha se ya japade a wo se o twena adwen ekọ krata sem so
So Antiasia was well for one day. I was on for TV. What for one day? Yes, that's bebre. Also bet me about 0598994994 0598994994 now so abank komo so ene anope. Good morning. Morning. Would any baby au kasafi? I don't say Antiata, make a free critique. Yeah, that's my into anope. If I show. Painful baby says, and Penacra Mupenny. Nasa oba sa bema oba wua. Nasa bema nyene huadia. Ye timi jina ma bema ya oba huadia. Na de na se. Awadia na anko basa bema na ya oba huadia na se. Bema nu wua. Ba oba ni eni chefa wom. Na mankwa na wo chefa wom. Hone de me mentiasie. Yo. Ye da se won be chiro mu ene anope wo de ade free krutachi ba ye 0598994994 or say awade bi wo ho a bema na anya oba no ho ade na se ba no wu a yetimi hye bema na mane ye oba na wawu no ho ade se de ote ase anka oba ye no pepepe na ade na se bema no de free mu a yese oba no a ono no bema na anya no ho ade no oni hwe na ne made ewo bibi na sem no ne point no 0598994994 na wabawura nkomo a yedie emu na yede wadwenkyere asoso enche bia yede nkomo no beba awieye mesande moma yenyi asemi ya no na afi yewia ya befa last words na ya sorry first one de na ye abasobode but before that no good morning. Good morning. Udeni baby okasafi From a beauty, because grandson of Bumini. Yeah, that's my intio. Yeah, Miss, they can say, but there may be a while or whatever. Maybe a crowd only better to be in fear at the Asa. Now, on your ballon, what yet? Only one was so much. That's I look at the man who could be a Allegina Balu only for Japadino. Right. Yeah, that's it. No, so they out there by 0598994994 uremwa yebefa wadwenkyere misande ono so ne question no oba no ne bema no na atena ya nkwada nyina bamade na mara no ese omunya no. Okay, good morning. Good morning. Morning. Would any baby au kasafi but me and the one because of free in Nkoranza. All right, my intio ano pay. But Miss Margin say, the papa you can see Miss Mo in some cacao one Miss Mentia Saint, Bubis Machi Mukakla. Bisa. I tell you, no one to say. They are opening no kaya noa. All right, yeah, that's bebre. No, they are also what they buy 0598994994. Good morning. Hello, good morning. Hello, good morning, sir. Would any baby our casa free? I'll fall in a casa free to me. Yeah, that's my intio. Say no, Embrana, and pay Martin Kama, Mamino, Agianma, Cheki, Mammy Atiasiano. I said, ye Abusia Penny, a software, we won't be a Wadiamun Kintimania, Tiasia. Obabiani Bemate. Nessa Mania Mafam Nasa Bana and Timan Quaya Beman Beman and Quaya Ban Wadia. Nakata Asika within a qua. I'm running the Yasama and the ho. It is never why yet, Mamuan said. Ye by Mania Manabafam. Now, Wadiana, you probably break my one. Namrani de Yagana Maya said the honum. Yeah, that's it, baby. Good morning. Good morning. Would any baby our Casafi? The family KP, because me person. My intio no pay. The family say, hello, yeah, man, I'm Bobeke, a yellow. There was so much, me say, hello, yeah, in your body, you have very much book up a Casafa. Amelo, because I told you so it's not national yet. I said that now. Was a Obama no Batina, near Comate, in Prachium,
I did Tima or some mission man plano. Now, Damian Pija, but baby, Yo, yeah, that's no so the out the buy 0598994994. Baby, I dream no. Urema, you ever found the Asham there, but then the young for win track for na young fancy. Good morning. Good morning. Would anybody else Kasafi? Hello? Hello. Good morning. Would anybody else Kasafi? In the city, I'm going to film Nkoranza. My into one pay. Pacho, Miss Media, I'm in Charleston. Maybe I'll want to be my mom to Bamwale. What I say be a year. That's love is your form. I'm not putting any maybe or what to say the same thing. If you saw me, I will Nana, Beman see my no way. Okay. All right. Yeah, that Sabra no more Japadi. All right. Yeah, that's the brain for Freduma denuncia no pay na yaman penny for me. And come away and some shaho. They are no decana, they no say, Nedia no foot no de mamma, so only bear matia, she say, obey your one dear. They are not trusting me, no Nedia no be son say. So bear may be no baby to us now wine and one dear, bushia be o wounum po bar. Yet me she bear man or ye banner, where wound one dear. Na then na bear man no so dear or no banner to wine and what na bear man who I seen a japade only be. As and be said they can buy no. Mr. Santa Mommy Yano na yankoye braso. Near Dicano, Nipa Conomy Manentias, yes, sir. I didn't know all can. So be a wuna, Wunyan, one day near Beshop, so Koyefun, one day. Etiamra. Etiamra. Nimra Mube be a Etiamra in the first place. Okay. Near Tosumu. Untimin fair no Emma Tutu, Samrawe. Right. Mrawe near Mrakuni near warrior Ghana constitution. A tre quaya, na a tit for Shannon. And young planting 170 acre. Even though you are classifying as a say, Brofono, your friend of cohabitation. Or say, Ban and Bearman, or Motte dime back. Or more near our for ye. A coba. Tisenia, our for what is our awareness only batty, Moko, no abefi, or Bayadiani, also Ubana, that kind of thing. I was so only Nipan at the dime back, na makwaba, and sana, sa laws wenu, like, a qualify as cohabitation. Inti Miniabano, sa, at the first one, Etiamra, and Ramma who quine baby. In fact, a tia with dignity as a person and your human rights. Say, I'm more your phone one. No, a tia. Okay. Then, Niane di Hobio, Nipa Mirina or Mobisa, no Bisa say, a de important, yes, or Bana or Nebe Martin, or beer, Nimo beer, who know we are. Yes, say, oh, yeah, dear, just that one and one dainty. I didn't know when you say, the children, now you can't aware. Aware was him and a PNDC law. Inti mrane kyerɛ sɛ awarefo ɛna sɛ ba ko firi mu a ye kyɛ japade a wonye bi na wo ye ka so akɔtena no so a wo ne te onye wo ho ade inti mrano entimi emwa ba ye kyerɛkyerɛ mu mfiti asɛ na ye ka kyerɛ sɛ gi wutimi convince lawyer na judge a eti agwam na wo no trans na wo hwɛ in consideration ɛna sɛ abusia na wo twɛ hye obɛyɛ watena ase beye mfie du ni be ma na trans no na abusia no hwe say ye komra mu dia emra no entime mo you unless you can convince the judge now right what adwam it as ye braso dia na edi ho a obisa en o say o kan say dia haji akan ye no abusua ne asofo ne obia o chefan ye hwe say awade no beye efo awade no beba fo no obia etimi aware bi nti ono ne de aten say eye futuo na emra na ono obisa say emra ben na ye kan wa say PNDC law 111 interstate succession na ye de toto say oba bi akotena be ma bi so no saade no ye de basa amra no ye ya na enye ye na no so we so say onu obi te mwadi obi anim se mote mokoba aka afe na waye wo ho ade sabre no amu na oka ba bi na nka mbisa ne so mo wajapade ana na ofiri ahoma no so nti ye de ne de ne be so next week ye tena ase a ye be ya no mpacho mo asem twa to okra se be ya mo benya kwan aka office so akoye adwuma ni twa to okra 1 minute na ye friend say ye dikaka ubisa bibi about prolonged cohabitation
nyame adom emre ya akoda ho be ye mfie du ne eche ya ye nyampase ye wieo aka se ombe passe omunyampase in the law no chere say all cohabit for 5 years or more it is deemed say aware say ye gisamra no tuma say ye gitumu a say de ye nye ntomu ye gitumu a e be fa ne say oni nipa ne te se ne ye kan mu koba na ye be mra ne hu ne say e aware nti ye no be protect both the man and man but more a man right me da say Mr. Sante what's me twatro ye mpon de me di be twatro ne say nkomo aye di no so ye oba na so utu ekotena be ma so a fa ho adwen wotena afe mfie miru no wutu hye na ma wani mra ho so me nwura mu ankosi so obeye ebe wie no na nema afa wase nti afutuo kakra Adea me ye oba na se be ma bia ka kire me so obe ware me makotena ne so afe ba ko atwam afe mienu aba onye me ho ade a metima asamane no say adanse o ho so o she obo so obe ware odi a na ko say breach of way breach of trust won nti ene sa no obetumi asaman but I was adanse e wo ho e obe ba no say man kasa no na obe obetena me yo obe ware na obe ti a wa promise na video peso you me da say abusiafo meaning what's me try to Adea krana all right me da say hanom na yede anope ye nkomo ebesi enenso ye babedi nkomo acting director Edma Shraj e won Nkoranza eye anti Muina Suleiman me de me friend Agia no achi no Mr. Andy Eba ye registrar Edma Shraj e won Nkoranza na Ira Sante Tahiru and so by senior bailiff omu nyina na de wo nim de beboa ye botaye nti abanada no pa bi edi san komo eni se ye pese wote na uhunu mra na ase se wote na uhunu mra na ya utu anamon bia be mo wahunu se da betutu anamon na wankohia asem no kora ansa na waba se obi nka bi mawo enti anu nti ayedi se aduma we ye beda wo ma se papa na mo nso ye beda mo ase se anopa bia munya adaje tie wo na mu bisa question mo mo kyerɛkyerɛ mu onti bibia so ase a obetim de akɔ mo office ho na makoto ankomodie no so ɛwɔ hɔ wo mo post office dada mu hɔ runabout no so ha ukɔ a obekɔ akoto wo mo na ne wo no adi enkom panifo yɛ damase bebre right abusafo yɛ dan yɛ ho aba na yɛ ba yɛ wura nkomo no fa etwato enemu na ne na wɔtwe nso yɛ besan de adesua ne nkomo foforo abrɛw
hunu wa da bia o we de ye soro kama
ebo dawuro o send sika we ma me a me nso me double no say the amount o ma me 50 cedis a memo 20 million no krepa e wo ni say Bank of Ghana kra no wo de 50 million ko Bank of Ghana phone to me maw sika na omo ka no enti de di nka na say ohunu say in the first place na ada e na omdada wo prosi for say sa nema we ni akomfo bi ne nnuyefo bi de e kan ho no aka ho bi ama wo mo nhwehwe ye mu no awudi a na ekoso ne obete ye say akora bi akumobi panyini bi akumobi omo betoto na no na wo se mihunu ni TV so enam so mekoyie bi we ya de ba ko a ese ye man yi yenso ye de hoahoa ye ho se ye man Ghana eye nyameso man ye won kramo somfekuo ye wa Kristo somfekuo ewo mu a dabia ye kyerɛkyerɛ ni na ede na aba saa asɛm enkrofo epe ye ho anya ntem akwada bi asɔre opese nne wono nya sika bia na busuam kro bi anya bi da menka se onya sika ya de bɔne ba kwan na wo fa so anya no ene yepese edi nkomo saa de ne yepese edi ho nkomo se ede na asi oman no na asai ama nne akwada ba mu a kwada ba yo a kane kura no nye nne na bibia nko ne maame kura ne da so da dan mu no obesori aka se opesika enti wose me fa kwan we so wose me koye saa de we na no pay yewra chief imam ono ye municipal chief imam de man Nkoranza watena se Alhaji Osman Ahmed Yeboa watena se Alhaji salamu alaikum. Alaikum salam. Na mpacha wapo mutisi. Oh alhamdulillah yamena dum. Ya de nyame ase bebre. Onipa ba ko a ono nso de ne brabo afode ama Sompa FM ne na tie4 Apostle Solomon dodo na friend Sofo Solo Field Light Chapel International ho ene ono no ye kofa bai wo sa asafo no emu anopai anopa tututututu ena oduru efie ha enom edwira no ho aton no free bai Apostle yema akwa abampacho good morning. Good morning. Na apomu to say yankopon adom ye ye de nyame ase mu bre mo da je ne mu bibia mo sai wo Sompa ho no eso nyame ani na eso ye nso ye ni asema edadwa eni malam ana alaj mame misa wadwen minim se bia wahunu bi TV so bebre na ni ne kro mo da so eye botaye no an se obia pese onya ne ho ntem nwanwa se akwada ba mu abi kro ni mfie aduo no preko pe opese onya ne ho opese ode ne ho opese oye odefo opese oye sikani preko pe wo bere so a nya adwuma na oye na afa ye nam entrekese ene na ada ekwan so eye onwanwa se sa ne ma na ekoso eye onwanwa se bepem sabre nso no oman mu panyini bia so nye se wo ka ho bibi yo dedi kan ya cha watiefo nyina na esro twede mpo yankopon so dwumadi nyamema enye boko mfamaye ombo mfidie ne emu adwumayefo nyina ho ban enua ofiri adwura baaye yankopon sanfa ne kudura somdwem asem na wo bisa no asem a da bia me medwene ho asem a me me nwanwa me nte ase dedi kan ne ekoso radio so no ya na mente ase me ka se nansa bi omo create youth parliament bi omo bia no wo this assembly na I was invited and I was given a time to speak na me kasa kire me bisa sa youth parliament ni se me pese wo mo senior parliamentarians no wo mo te se sansam no wo mo hunu ya na yen fa say ye ahiafo ye anko school ye nimu mra ene ye tu ye mpanimfo bi parliamentary mi so omunko na omunko di mai wo man no mu right wo mu ko duru ya amanfo bi afa kwan bi so esisi wo mo nkrofo omo akuafo a wo mo gya wo mo ho abetra nkran wo mo ahiafo wo mo mrefafo wo mo nkokrafo wo mo gu akurase amanfo bi afanyansa kwan esisi wo mo gi wo mo nsam sika afi wo de be plan wo mo te ho wo mo nka ho hwe sabi ade no so a ekoso no enye
one on one say bia wa frɛ me phone so na o si tele mate wo na ye froze Mr. Legend ene me wade bi wo hanti bra na beje na fa wo su de enye saa bi no ye o ti national TV so wo kura na ebi kura na wo saa parliamentarian na ebi bo wo dem TV ni bi bo dem a wo hu o mo ye security men ebi bo o mo dem o mo hunu na o mo hwe saa nkrofo mo na o mo di saa adwuma we say no me me nwanwa nti in fact asem na me nwanwa right nti oman no na say ana say rand die na aba me say die na aba akwada ba mu apreko pe opese onya sika wo bere so a nye kwampa na wo fa so ye adwuma pe sika no mo dia amana ba sa nyina nse ene wiase asesa ena ena so no ye beka say youth world ene enkwada ewiase kane no ye beka say panyi obi wo pon ha no ye panyini pa odi mu ene ye hwe nkwala nkitenkete na woska ena nkwala nkitenkete na tama ye ko school kran middle school up to secondary school me kan na say wo behunu nipa bi a ye no wo form 1 na say bibi za kra obaka say ebi kra awo ansa na ebi kra ye no middle school ko secondary school no mo ye mpanimfo ene wo ko hunu doctor bi obi about doctoring degree no o be 30 years omo ye nkwala ene wiase na ye nkwala wiase ana sa nkwala wiase na aba nanu ye ko ye program bi wo bonsu muslims nyina ko hia ho doctor bi a ye bonsu ni ba abaya ketwa o minim se o around 25 or say 30 o no say wa born doctoring degree o ye doctor o gina ho a o cherechere ensemu utumi se ade no na wasua ena o wa ade no hunim de but adwene pa na emenen nti ne wiase na koye nkwala wiase ena wo behwe akwala ketwa bi yeso ye managing director no daleka kasiem mininu ye age o abrante bi ni ye age nti akwala bi ni age a otimi hu se sa akwala we timi wo sika ade na meminya sika enye but oni adwuma sa se do o iko school no wan ko school sa eno na manfo bi afa ho nyansa kwan bi so se ene youth na wo mo anya kwan anko school and that stage no ye be fa so na ye bu o fa so because abre kan na nka wo kura no pen wo ya akwala sa sika no kura e bodin kura wo suro so no but ene abaye youth age enkwala no na wo sika ene okọ doctor nkwala nketenkete because doctor bi na okoye papa panyimu bi operation na can you be a doctor who ran who say yes we or background who say we your doctor and now a branch of fear be and obe sa papa na say who say your operation na say as say nka utimi yim frama na che say operation and say we yefun na yekutu oba na obe sa papa say o ma mpacho utimi ta so no o say Adea asem na ubisa me no uni mi nyansa na wo be me pen mu upese obegu mani masala mi dimi tasa sai o say o ye doctor wo ya akwala oni osua onimade no say ye yo operational e say utimi yim frama but adwen ne menen say obebisa papa pen mu say papa utimi yim frama na say utimi ye odi bibi be kata ho but okon straight say the wasua no eno okokan sa ene sa na aba eno obi ti computer wo ya akwala obeti me ba kitwa abaya be 12 years me kan say me computer otimi yi ade bi beto so minim ba bi kro yi free ya ode beto so me so me operate computer no me tim bi sense na sa ayiwe wi yi free hen wo se me kwa hanam kwa ansa na mi ya beto 12 years so o wa de no nim de but na dwene menen onye nipa ne convincing din enunti enan obohun se wiase ne ye nkwala wiase enti ese se omofa kwa bi so na obohun se nkwala na dwene menen ndi alaji se wiase ne ye nkwada wiase de a na ese se ye mpanimfo na ye guide wo mo adwene no ebene na yetimi aka se mpanimfo ni ho a wo mo na ba be se anan ba bia ya sha se a ye koi na ise obia nka obia deche na ye sa ne ma we nyina na ye ko to the stand say
bɛyɛ mfie mienu sɛ mfie miɛnsa atwam akwadaa bi aka so a okokum ne nua akwadaa dan a wɔsɛ ohunu ne TV so sɛ yɛsɛ onkokum obi mfa mmara na ɔde ba yɛ bɛsɛ bi de amane ade no na ɛne yɛbɛka sɛ wɔn atumi wɔ wɔn nsɛm meka sɛ wɔn atumi wɔ wɔn nsɛm a aban tumi ho asɛm na mekan nananom tumi ho asɛm na mekan ne nyina de ehwammo ana no kwasɛm na de ehwammo adi ehwammo kɛse because ɛna meka sɛ sade ne yɛ secret ɛna bia obi akɔgyina mantamu baabi utwam no sɛ papa bra me wo sika bi enti fa sɛ bra na pagye a ɛno de yɛ soronko so no ɛne de ɛyɛ wo ne mienu ntam kutahodie ebi kura na wɔgye yɛ saa na wo hu sɛ afi de wa BTU no wontumi nka nkyerɛ obi a but we de at national TV so no ɛne na di sɛ wudie bebrebe na ba no sɛ de ɔmo ka no because wonim de ama ɔmo de ama wudie no ba ɔbɛka kyerɛ sɛ wo de wo ba ɛyɛ instant money moja sem bi anim sɛ ni sɛ nti wo de bra wo de sika sɛ ba ye be ma sɛ na wo kɔ ɔsɛ no wa tiɛtiɛ wo de 20 million so bi sika na onya yo sɛ de na wo de bia 50 million na de kɔ wo de kɔ ye na wo gye ye no wo gye wie no ɔsɛ ye nananom aba kyerɛ wade a ɛsɛ wo ye na ye hyira sika no so mo so no afi no aka kyerɛ wo sɛ wa pa ade bia untimi nye no akacho say kope akwada wo ti say fabra because onim say sadwuma no untimi nye ana wo koye so ahwe ebechew entini ba almis kwan bia so ebechew enintini na che so ode afa osi kanadi nti obekire wade bia untimi nye ade bia eden kope opemfo bia ba be ma wadi 25 years na wo se kope opimfo kunu na yi ne ba na wo ne yam no fabra ne yemfa wo samina emfa ye samina mfa mawo mala utum se sa asem no wan hwe beto so na se wo ya akokodro so se obekwa akokum opimfo ayi no ba so e bechew so no eno na wo de ekamofla wo se wo de giska ne wi a kwan obefa so obe close obenya kwan afa sika na di no wo ma wo dwuma bi a edin nti na kyerɛ sɛ ɔno afa wo sika papa na ɔde kɔma no sika papa no wadi wonyi sika bɔne kura ma wo sika bia no obeyi ama wo sika bia no obeyi ama wo sika yɛ ɔmo yi no TV so no nyina no ɛnyɛ sika a wokɔ a wɔde bɛma wo nti wodi wo sika papa na kɔma no na ɔno aka ho sɛ ɛsɛ sɛ yɛma yɛhyɛ wo den na sɛ sika na ebekuta wo no wo watimi ayɛ ho de nti na nanom bɛkyerɛ wo ayi a ɛsɛ sɛ akwankyerɛ ɛsɛ sɛ woyɛ na woyɛ saa akwankyerɛ no wie a bibie no wobɛtimi wo na wɔyɛ wie no ɔbɛyɛ nneɛma bi na ɔka kyerɛ sɛ de yɛhunu no sɛ ɛsɛ kɔpɛ pemfoɔ na pemfoɔ na waka asɛm a denden aka asɛm denden a wontimi nyɛ nti na ɔde ogyina saa nyansa kwan no so agye wo sika ɔde agye wo sika so want man ko pepem for no mara senyo na ye ade ne de ya awie nananom abefa sika no ko nananom ahira sika so on de nananom de ko nananom say ko pa ade we bra wo ba instant money ane de ye de sika na mo because obia wo ni nhira obi wo ha bi kura obaka so obi wo kura nananom beka se on ko pe kraman obi wo ha nananom beka se on pe dwan mra na wo de ne ye hwe mu no opese usika no agina na ye sika mu nti ni gise wo ko pe seni ba wo musio no nso wa nya ma nya wono na nya wono na ye meda se alaj no wo de awde ba mesan aba hobiem sofo solo ma yentio na no na bible kan sem bi nipa be sika pefo den ne ne a sa ken kansem no enimitim sesi entimentume enkai but memisa se wiase na aba wie ana amanne because kan ye nkrai se wote se yakase obi yisikani a na nipa no wo adwuma a oyɛ a wobetimi a kyerɛ se o papa sumasi na adwuma ni ti se wo yisikani a na adwuma na ɔwɔ no ɛno no sai so ɛma di adanse se o sika yɛ normal ba nso nansan ye mrantie wo behwa o sika enso wo nhyɛ da nhunu adwuma pɔten a ɔyɛ ni nyina no ebi se eyesa me peme ho anyantem get rich quick no en hyehyɛ ne suban no ebia mpacho enkomoi ehia sɛ ye ka ho asɛm anase o mrantie no na wo mo bra so nti ye nyae wo mo se
Megina kwanya wesi na yechi ayetiefo. Wo mo joso. Aka jo me se Onyankopon hira wo. Amen. Owoahene no kwasem ne se asem wo yi asem ebo oman. Ebo oman. Ya asem a esey oman. Nti nde wo se ye ka ho asem kakra. Na alaje shas no ka asem bi se wiase na be ye mmaaywa ne mbrante wiase. Eyampa na emu no so ye wo mpanimfo awum. Nti saa mpanimfo yi de wo se ye di enyansa kire nkwala no se yampa mo bereso ni na nso mpanimfo sa agbadwo sei ebeto ni ntonwi. Nti wo se ye ka na Bible ka sembi ewo Timothy homa edikan etia eyensia nchichema yedu 1 Timothy chapter 6 verse 10 brofo no say for the love of money is the root of all evil. The love of money. Inye sika no ena ye boni o. Nem odo na ye do sika no. Eno ne boni na ahyese no. Sika do no adoso dodo. Right. Sika do. Na ejinania mabako mienu miensa ene nine bi so. Number 1 eye peer pressure. Madam for will be me classmate no kura odaka mu ye ko suku kura no na me kura me che na de me kura na mabensen no na danfo bi hya no se na ke wo ya ka chire o peer pressure and danfo e hye ye yankonom saa de no ma ye tu saa na montantan no and na parental pressure so ka ho awofo binom se wo wura fie bi mu na wo tie di awofo binom ka egu wo maso mu a unji dida so awofo betumi akasa asem we e de ache ne ba sa parental pressures no eno so bi ka ho nto wa hene dona ye do sika no eno ne sa nsunsanso ya ndo man ye afemu na ya se tumi aga na kuta ene wona tumi no wo nsem no wo di ye nhwammo sofu solo de bia menya kwanja meka sa asem we ye a policy for what hwese mmara no nya adwuma no ebinom menka no nyina ebinom de ye nhwammo ye nuanum bia okuta tumi ti se chiraji fo ya obedi nkomo osofo se chiraji ni utifie na wo ya ade bia eni ho kwansa wo yeti oba oyere otumi chewo tumi chira umra kwan na so otifie no bi na obi tumi buro yere kwa onfie kwara eso na obekona chiraji ni ti ho nti wona okuta tumi a wose wo boa ye man no owahe no mu di enhwambo yamma yi mu akandifo no ma ya de ense gu yeti aka no se ye hunyanka ya ntoaba amasafo yi sa akandifo no ma ye nu ye ho dodo esan se ene na alaji ka no de otie kurase ono odo no koko ono odo na buro yi ono no suku no wankobi wo na wabekeka oburo fo no ehunu se ye menya de okwa obetumi aka masema mame afi uko ya TV ya yehwe ya wotena so yi oh saname sanema na ye fa ko hello odi na ba usaka won na ye di adanse ni nyina ye obi ne record na oni ne nkrofo ahyehye ene ye bo yehwe TV bi wo fie o mpanifo we hunu enso obi amfi ye de ya na ye de abaye onu an yire sika na yire mfa nkodi dwa na ye bu no afi ye bu wie dia weni abresa wo ko hwe ekire kwan ekwa ye obi dia ha obete be ya o yire dia anana bi beto manim sikani be yire sika edi ama na odi kotu asase ka be ye de ho almost de ho ngrofo ya gidiko afi na sikani ani abre na mesese ye obi dia mfiu bete ye wo yire de se ye o ya impenifo na kan yo so kotu sa abo bi se unu aso a ka se abo asore free yeso enka so nsore enfri ne so ese so free ne so a odi be ba so enti owahin ye mpanimfo na tumi kuta won no wo ye di nhwambo di yesere na mafidikasi yeso yanom ye janom ye kanifu ai se nkola na toto paapa so a ye wadwene ne tumi se ye de tenetene wo mo enti won kan ya wo ho ma ye right enti nkenya no mu no saa ne ma ya omo ye nyina so no omo ye ewo enye kokom se de na alaje kan ye ne badwam ye ne national TV a Ghana ha ba bia obi abetima hwe bi prekope ye man so ye wo mra media houses ahodo a
womo ede womo platform ema yes obi beka say bia ono de originisika but so for ekom de ya ye de ensam ye no bedidi ana dabi enu na e wo say mmara e wo man mu eye adwuma sa media houses ni ye wo mmara wo e de bu sa media houses ena na apolice for kra be ma beka bia kire yen se ye de na yesifom se de mmara pa be ye adwuma ka media house bi no masa ade ne kwan even otua billions mpa ubenya sotwe e wo sa billions na de bra wonti nya de a o ma ne kwan so meye na mu emmara na wo sa ye de ye adwuma ya to atwene na ko bi betuma tuna TV so aye sa de we na so Ghana nya de ne ma location o ma ne location ma ne TV ne telephone numbers ye wo ha bra and that ye yetumi ka ade ye won ye akola ne yanim se obi ye all quarter all quarter unya te all quarter usro se burono no so efi akron fa ho but in that yetumi de sense ye all quarter group number days all quarter way yetumi di all quarter be ya advert e wo TV so na Ghana mpanimfo e hwe wo mo abro bi enim so occultism the consequences of it insunsanso e die chire enye de show Nyankopon wonum nyam embo man enso Ghana ha ye won nipa TV so de occult ho wo ho ye kire occult grandmaster aha na yehia aha na yesei na ya pack cars ne de ntoma kata nipa bi anim ye kire se ama Ghana mpanimfo ehwe wo enti yesere Ghana man yesere ye man mu mpanimfo atumi kuta wo mo se yen kanya ya ho ne ye mra na ya hwefom na baby a mbra ye adwuma mbra ahoɔden wɔ fam no basa yo ɛne etitrasem ɛfa saa kuro no ɛne saa bia hɔ sɛ Ghana de abubo be ya nsɔre engina ne ye mpanimfo ye nkanya wɔ ho a ɔwahene moti ha na efide we obi abɛka sɛ ɛne dia no abɛgye kɔ because mbra bi antumi nya no hwe ti dia ne ho ɔden no ɔbɛgye dia ne ho yɛ de agapade efiri ne nsam ye society ana ɔman no ye wontete ye wo sɛde ayeye ya de sɛ Ghana onye kramu a woyɛ Kristo a wo gidie bi a wosom na nso ye de ye sɔre ye nim sɛ sɛ nipa no ye kramu nipa no ye Kristo nipa no wo gidie bi a wosom ye ntete ye no makwan ma ye nye niema bi nom enso kame ye sɛ bini okoto abodin niema kura kane na ye bodin a ye de sie esuma se no ene na ne ye pa ho ntoma ye mfa ne se suban a ye da na die e wo man yi mu no se ye pan no ana brodo ene ye de ato ha ye beka se nka apora na ansa ne ane apro nti moral ayi no behavior no adike se wo ye moral de Ghana ya to fom enka no ni die no obuo pa na ye de mampanifo dabi na akola keto akoto so ni pani atentam a unji ndida sa akola we betuma kasa so ache pani we right ye yankola no uhu te se dia chief tuwe na bodwe ubetuma kasa papa we ho uhu ni kura akoto usuro papa mpacho uhu te se but nne akwan so ejina bodwe ni bi nti ohu se wo abodwe na wo eja no amanfre obeke ka cho so we wa che so we de na wo ordinary phone ne ka kira wo se wanyina hunu uni we inti molari ye nidie ne ogbuo ne de atofom na Bible kan se mre no keka kono sa ne mo we beba inti se yakan ni phone na form na ensi form ye ya nyema bi betwitwi afa ye so ede na inti yakan ni phone no me we de me bisa se because wo ye prosi wo tumi bi wo wei wo tumi we na ese wo de ye biribi na wa amfa anya question obi betima bi sa na se omo benefit ana we de rhetorically na me bi sa because nwanwa den nti ase ye den se ade se ye kona ye nyina ye hu na ne wo tumi se obesi ano kwan no se nipa no mpese obesi ano kwan nti quickly na obi betima bi sa se nipa binum benefit ana na ye bia ne media house o ma ho kwan sa occult yi de ne sa video e ba media house wa say me be say me go Sompa TV na Sompa fu mu hwe mu so da bi ade we mu Ghana man ye nje fu ade ko na odokọ ha na hafo so anje a say me say nkiyantumi humpo na obi akodi ekire but ye benefit say ye sika free ho or the sika bre yen nti yaje
ye yi na send nipa 1000 na be call say mu ayande yisika nti ebinum benefit ebinum nya mfaso ono no mfaso nti oh yeah ne mfaso nti na Ghana man hu amane right nti so me answer na mesen kwa laji ho no menhwe social media ba say na nke be ma ye ho ahenhan ye wo adwuma ye na ade ye mu bra ye hunu social media so mfaso pa ye time covid ba ye zoom ehona ye hunu zoom ene me metimi atena Nkoranza ha na obi tenkran na obi te Germany enso na nyina ye ya ade ba ko ye sua ade ye kan asem ba ko na through zoom no me hunu no ono nso hunu me na ye di sa nkomo ne ade no ntinka social media ba sa ebeboa but ene ehonso o magie afa so ti ye beka say ye de ye man mu de abeye no me curse ama ya na social media meye curse na ye suatra ewo man mu na me woni ma ba ko mienu bi unnecessary competitions e de sa de ne ba me pese me kire no se me pese me kire no se me mani onto me da sa de ne ma ye sa de competition fa so eni so ablante kai odem no oye adwuma o se aban adwuma nti aban tua ne ka osan so do onya sika so fiefuo mu osan so o company bi kura so ha obi ye adwuma ma no so diska ba nti o kan sika we na aboma obetumi de atoka no wo de wonya bi adena wo de ho to no ho se preko pe oteka mu nti me so beto ka ne bi sa unnecessary competition we ena de sa no we de ba nti social media eye very good hey ye kasa we dia o tie yen e wo kirada so obi tie yen e wo se choduma se obi etie wo dokro nkwanta wo obi su tie wo krofoforo so ofi se nya mframa mu a comedy ana but me no wote ha enso o tie dia ye ken nti eboa eya de papa nanso ade bi e papa no o pese o de ye bone obetum de aye bone mana ye right nti yen de ye de bone ye de wura social media mu na nya de bone yo meba biem ewo ho na maba bebisa de na ye beye de niema say niema twetwe ye mabuni ema obi pen ho anya nti no at all costs esa me fa kwambone bia so na mede yeye no ye be de na yesia no de na be pusu ye mpanimfo ama wo mode emra ye adwuma na atena yakoso alaji apostle say social media na de be boa ye mfa so wo so na esuatra suatra ye Ghana fo suban ya na yo miura won say de wo kan no kresa social media de ebeboa ye na Quran kan asemi o se esore ye mbom paye bi se kul a'udhu birabbil falak yen sire wo twedi amponyame ahomachinya nkopon se omo ye ho ban min sharri ma khalaka o se ade bia wabo ne bonim ade bia otumfo nyame abo enhira adum enhira ewomu nanso ewo ne bone nti o se kramoni bia o sori abosa mpaye no so tumfo o sire ntwitwaje afri o twedi amponyankopon ahemachinya me no ho min sheri ma khalaka ade bia wabɔ ne bɔne ade bia otumfo nyame wie emframa yenya ye ni jemu ebo but semframa bɔne ba minia ebe ya sem bibi ensuo akuafo sufre nsuo but ensu toye ne bɔne ba nti ade bia otumfo nyame bɔye no ne bɔne wo ho social media very very good ayi but ne bɔne wo ho ne bɔne no na esese brebia no enipa ye hwese ye besia no say ade bia bebe bia no esuban bia bebe nipa so asem bia ne bɔne wo ho enti say ne bɔne no na esese brebia no yesia no kwan say emba na emu mfaso no yenya si yenya no sa de a ebrebia no de moa bebre na se de wo kan ye suatra no so wo ma ganem ba bia onipa no pese onuru ye opese oduru ho ana last na meka me na young guy bi yana ma so hunu mansion na ni agi o se ke mi de mi hunu dan se dia na me say na wo dan we yesi wa wo wani abre wo a boy of about 30 something years na wo nya adwuma bia na wo hunu mansion na me say me de mansion we kura me at least me hunu a e me efe e makuro no but me hunu de wo makoma mu fa ho
me adia me hu na bia mani je won say obi esi ne chimbaran hall 3 bedroom na bia ne toilet ne bath kakra bi eno na me fi say me yire me ho a e bia metima ye bi na sa man we de me na mamasi aha enti me mani mre but Ghana na ese ye ni bre ana ayi no ekosoro dodo ye be ye den na yesi ano yesi ye ni bre na no enne nkrofo egu TV so e na omoda e bia me amemete haide o ka se men sande bia men sande but obi a wo ohwe ne edi kan obetie nsem no de no nko a na odi mirika gidigidi na wakọ bikura te se de na apostle kan bikura na sika kura ekita na nsem no ye obi de o ma memfa nko omo sande ma me na mate nipa ne de no na me so manya mfa so no e de afirum ye be de na yesia no eno kwasem ne eye sa na aba ena na meka se ye emrante no dodo no a wo madwen no emene and secondly ohun se ade no wo Sompa TV Sompa FM na nipa no tia wo kasa wo gisa station ni edi onimu mpanimfo mo ho a wo munimu de sometimes omo yes sports anasa omo kan nsem bi fa nsem bi ho a o tia otumu say yes nsem na omo kan they are talking facts na sa nipa wo ho a wo mama na kwa ma ni di sa adwuma we de be say akwa no eye no correct because yem fan say what we say me judi na say me hwe o platforms bi na me ko hu say wo aka say ade we dey say wo dey say ba na so me je di say sa papa we ya ka sa asem we dey no correct be no correct nti me send ba na me ka say mrante na ba o ma dwena na menen nti bra on be hu bibi sa wo national TV so no onim say yes ade no enye no kra nipa ntumi ka say me catch ro send mam send na say yese mam yese no enye na me ba TV da bia me ba eyo obi a oye usisifa nko ba da kro nka hu ne bio but da bia me ba eya adwuma ya hyeda ya de aba ese ya be boa ahiafo ene mrante na ya de be boa wo mo enye bibia ne ya hwehwe because esika America aban ena atwa ena de benjebe ne ya de be boa ahiafo de be boa na yentimi mfa enante kromu yenti no wo de kakra ba na hye se ya ma obi no massa explanation we ewo TV a obi ehwe so no enu nti ema wonya ahome kase asem na o kan ye no kore no kwasem ne kase besi saade we anu a simple because kanena na saa ne ma we ni no obi ewo ba bi kura na se wo ye bibia wo hunu na wo nte enti me anya de a me sori akasa me ko hwe akira kwa na se okot bi yeso wo mo wanchi yeso mo ha na mate a me fa ka ko wanchi uduru ho afre number we ni adade na sanya TV ne radio station na ma wo mo kwan a me da nyo mo number na me kura me da hu se wo bi wo wanchi ana se obi wo sunwane edi djuma bi me hunu na mente nti sa radio station so omo mra ndi omo no na esa ye de mra no omo na se de mra ehye omo se omo nsia no because na me kai say kanena radio ni TV bebre omo ye insan advert ena FDA for them mra ba ye say advert no omo ban ne gise se wo be ye mpo a gise anadwo be ye 8 ana 9 honom ko no omo yes and say wo monitor radio ni TV is in advert abafom say won sheda internet say mre bi a atwam no inti before say betima ye ho bi no omo san ye ne say ye say be ye in advert no cry ye mo obi a wo ye well known enye ayene obi a ye fi say say nipa we ye ginidi ye masa nipa ne ye onimo ordinary person bi enye na say komo nipa bi aye ginidi enimu no obi ate ne nka obi ate ne din nipa bi we celebrate this is otroboto ye ginidi na so ye mane ye saade na ye beji atum se ade na nya nka akroboto ye mane nye saade no so mro ana se di personals nke ye mane nye nti ye se sa nkrofo no nyina no ma omo ye ensa bi nti ye ne sa ebe yi so solo alai say ye ne sa ebeye ye ususu say yenye den na yesi sa de na no because eye business bi a se ebu mi pa sorry den na unya nkrofo
ama mo aka mo za alaji kan wanchi nti amekan me firi wanchi ne ba ye wo wanchi o radio so obewu se na obi aba maternity so na me besen call ye me call ye no omo ama me hwe omo agemisika omo asanya pamme yese man kokora ebekume na omo abeka nsem stories no nwonwonan de akere so ekere se nkrofo esofa ewo sumase enam obi adwuma bia wanye ne ye because obi ye na adwuma ya bia nka yebetima asia no ye be ye den Owoahene mede wasibio Owoahene ma member the point away laziness akwadworo Ghana man ye ya peneso ewo ye mlante ene ye mayu abimu akwadworo eno nso piempia saade ne ba na de atinie se obi di ne se ye adwuma na ono a enya na ketua firi na adwuma mu a saade wo ye wo hwe TV so ndada no da Owoahene akwadworo a ene mbrante ne mayuwa ya ma ho kwan eno nso se Bible se akwadworo onipa bi o ye kwadwofo biara obeda hiani so won pa adwuma se wonya sika nti obeda hiani anti akwadworo nso e de sade na e de abre oman Ghana ene mbrante ne mu bia hu se menkoye adwuma na me hu nya fi me na menkoye bedi adwuma menkoye efuom adwuma na mentale nya fi nti o pedentem ne memfa 1 million nkoje 10 million dia se wedding na pinye problem nti o de beko nti akwadworo Jesus ka bi e wo Luke chapter 19 no de ebebuo no de tufo se papa bi tu kwan e no frɛ ne nkoa yin asem mbra verse 13 e no so mo obi esika o diskan sha mo sapɛ no se mo mfa nya adwuma kosi se owura ne se mesenya ba so man must work e wo so wo ye adwuma why no bana ma sha mo Wellington boot na me kɔ afu mu a ho bedwuru se sofo solo me we burofo kɛse me kɔ afu me ye afu enso me wa sorry yankopɔn ado me da no because nipa hiamoa ye adwuma Ghana man mumma ye adwuma ni anya adwuma obi di nyansa pa wei be makakra wanya mpo ebefire wonsa nti akwadworo no na abobɔ saade we di abro man Ghana ama man Ghana mu mbrante edi sanda da yechi akwadworo me da say ebisiafo ha na yedi nkomo na duro wonso wadwen eye de 0598994994 what municipal chief imam kan what sofo solo so enka ni aye kan kosie nyina ne se obi di na da kwan na bedu sika de 0598994994 0598994994 hwan ene ye na sade se obi si saade yi ano ene business bi a asɔre na fe ye nam kwan bɔne so anakwati kwan ye gye nkrɔfo sika efiri wo mo nsɛm sɛ na wo nso wadwen si ye wo ɛwɔ ho obi etena asena wahyehyɛ adwuma na fe wo de abetom o sandebra na menye sei fabra na ye ma wo sei fabra na ye nya wo sei ni nyina no sɛ na wo nso wadwen si ye wo 0598994994 good morning. Good morning, sir. Udeni baby o kasafi. Ofori na me kasafi timiyebu. Yeda cement opening. Me pacho akwa be fa so re si ano no. Ni pa mi elu na mo ofi ayi o studio ho no. Ni pa mi ku mi elu no. O me kmetra o control plan almost 60%. And we check. Oni pasta no asafa nyina sare nkama ma nyina sare and I will preach you masalaki oh that demand bien assist kanam class yeda se bebre o se asofo nsore nye campaign ye nkyerɛkyerɛ sɛ yesisie omo eto betwa good morning no udeni baby o kasafi mpacho ye frame do also yeda cement o o cotizen no aya TV stations na mo kanampa sankamina me Ghana banya se me break TV station bia nkombo ko bia no ke so o timi ko close sa TV stations no this year once the start na mo se na na media ba no Ghana mpenyuko nyina ka ho bia so mo support na start no mo break no nya sa dia Ghana nkola ye nyina ebetum rebi no ubawo ba akolako towa bi 6 years one say once the DCC and one lady nti mesre mo kan say mania yeda say good morning. Hello,
Your call has been put on hold. Within baby, I'll cast a fina into. All right. 0598994994. Na waban komo a yedi so. Yedi komo ama omaino asesa. Good morning. Good morning. Within baby, I'll cast a fee. There was a Nkoranza. My into one pay. Why is this a question? No, mobile idea for the chip with him. How much future will be the my day. Mobile idea called chip was one of the how many train? One register chip for every trim. National Communication Authority for this. Basically, point to Ben a person driver at. My into way. You are going to police station. Or say to the first guys, the Acheampong. One better another bank. This animal, you know, with my TC. Remember this able to see and yet the cry. I quite said that it's come up down Baba that know him. That is the moment. 17 cannot say, would you not think that? If I can be on my yo. Yeah, kase ye si ano a yebetumi asi. Ono so ne de ode aba no 0598994994. Good morning. 0598994994. 0598994994. Now so wabo room na afi ode aba. Good morning. Good morning. Good day baby o kasafi. The frame 80. Me da say 80 my 81 no pay. Yadamase any topic we are modi aba mani ajipa. Because we so TV assessing. Now we quite by first was here no maybe sasa nti sankofo na ba bi kura de woman nimba direct. Omo timi chi omana. Right. That's yes say that bebre. Good morning. Sorry, went me nyina 0598994994. Good morning. Good morning. Udeni baby au kasafi. Me kasafi Nkoranza. My it opening. Me agent ne say sa krono a ekosu nyina mamumba ye nyina ye dimi tintim na ekoso because I hear what na yanka dan si ano na ekoso esa se nyendo ama mfo bebre bimukura wu e wo sa de biton. Right. Yeah, that's it. Obewie we are adwuma no a obeye no we say am what say say now so no so be you definitely you no so be obeye. Good morning. Good morning. Good morning. Udeni baby akasafi. Le Andrew Kadavi bomin Nkoranza no. My too. Me so ma je be bal say we say mpanimfo no omo edimra ehye dana ha Plaza TV station na ba block no a Izichan kasane ma ekosi na e big guy. Na mpanimfo so bebre water TV station ni bi. Anything that I want to me, Emma Omu in Gas Adiano. Yeah, that's an also dear. Good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. All right, good morning. Hello, good morning. Would any baby or Kasafi? Very good one, Kasafi Jumankuma. Yeah, that's a man to one pay. And one year so far, Cano, a quite draw. Last BB, me wouldn't see them begin a man of Fred, and me say, we send if this more 10 million. I'm so sorry, I saw for me, Massa. Me send the 50 10 million, yeah. I don't draw, me number name difference, my register of money, and she's here. 250 days, that's 9 million, I can have me. One man, a cat, but yeah. Yeah, Zana, ever. I know. Okay, yeah, that's it, baby. I was about okay, mommy, away. Good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. All right. When to me, you know, yemfa offering see ye braso na ye wura no nya kwan ko di dwuma foforo e wo ha enomo enso so solo ma mentie we ni twato okra na yempon. Owoahene say Ghana mpanifo amfa mmere bi engwa kwan so ha. Na yan to ye ni ensi radio stations any TV stations so ha. Eniema beba Ghana no won. Boni a ene ewudie ene niema tan a ebebo aba no yesebefem.
esan say enema saafo kyerɛ wɔ TV so no ɔmo ya me nipa hu sɛ sika die ɔmo obi na wo pese wonya bi a agye sɛ ɔmo pɛ na nde ya nso ba wobenya saa de we na ɔmo kyerɛ nti wo TV ne ho a na ɛya yɛ sɛ wo ka kyerɛ ɛnya wo so kɔ nti besi akora nipa bi ewu ɛwɔ saa de ho Owoahene adwira ebinim adwan afi adwira kroduem me na meka because ɔkɔgye besi ade kɔe sana ɔboa afi ontu me adwira bio inya ba ko nya mienu o nti Nkoranza man ne atiefo yɛsrɛ mo dia mo hwɛ wɔ TV so ɛyɛndaada na onim ɔmo di nduro so na yɛsa ade no nti yɛkyekyere di bebre adwene a oni kwan pan diskan be kokora wa bra ohun so diskan ko nti yɛsrɛ mo obi kan sɛ asɔfo ɛne amalamfo no yɛmmɔ ya no nyɛ den yɛnka ho asɛm wɔ nsɔre dem ne masalachi ɛyɛ asɛm ɔka no awɔ me sɛ pia o sɛ yɛhyɛ ase yɛka kyerɛ yɛ asɔre mma no a bebre ntɔ afidie yi mu nti dia me bɔ no tɔfo no sɛ Ghana man yɛmpanimfoɔ mo mmra ɛnyɛ adwuma wɔ man mu afi TV stations ne radio stations wo nkwa wo yɛ die nti Ghana ni bi ɛne Ghana fo bi ɛhu amane o na nsunsanso adi akyire nso ɛnyɛ papa mede mo besi sɔfo solo yɛ da ase bebre alaj yɛ mpɔn adeɛ ba kwa American sɛ Ghana fo ankasa no ɔman Ghana yenim ɛsɛ yenim kwan a yɛdi si adeɛ bi ano nti brebia no yɛbɛka sɛ yɛyɛ ho adwuma still na adeɛ no da so kɔ so ɛsɛ yenim kwan a yɛfa so esi adeɛ bi ano kwan sonro yɛmfa sɛ saa nkrɔfo yi a ɔmo yenim wɔmo wobɛhɛ na abrante bi akokum akwala bi ebisa wɔse saa de we nkrɔfo ne ka sɛ memɛfa de we mra na mɛgye na akwala no ne yɛakye no nipa na wɔse ɔmfa de ne mra no na wɔte hɔ ɔmo yɛ sɛ how many of them ɔmo ha ɔmo yɛ saa dwumadie no sɛ saa nkrɔfo no nyina yɛkye wɔmo a so na sɛ saa nipa no te hɔ a me a me call ya yɛakye me nko ano a me wo court no me masɛm ne yɛnka ne TV so bi o the next person will be seen akɔ wo brasa any panel so ebi ne galamse asabe ɛkɔ so yi nkwala na ɔma yɛ ɔmo fi na ɔmo so anete no o ɛkwa ne akɔkyeche wɔ mo na ne nipa na o yɛ galamse na okuta scadvators na o sika no only dey no ɔte no baabi na nkwala na ɔma yɛ ɔmo fi na ɔmo di nsu atɛkyɛ ayɛ ɔmo a yɛ twe na kyɛ no mo machines na yam no sa nkrɔbɔ wo kye ɔmo abɛda si galamse na ano sa na ɔma Ghana we yesu ban ne tie womo ya de na se echi womo ankasa no se sika na womo de ma womo se womo osika okosinfo ne adade ne mpelifo womo ye sma de ko fa we bra ne ye ose womo osika enti no akola no a ya soma ne se wo asika na wo de aba no je se okoye se ba na ya hyira so ama no sa akola no mbom na ya kye no na nipa na wo ya de na se womo no ye yi womo firi ho no womo de na womo da so te ho still nipa be ko mo ho kechi ni no si nipa smasi na smaba yakochi say nipa no ya say na say ni na right ya ti say nipa we yes adwuma we ya even first ne we intelligence obi kura betimi a oye CID obetimi aye no ho say sebe akurasi ni bi no wa ba se wo be hwe says obetimi aye sika na manampa o de ba no wantimi anya ya be chiw se wa say ni be firi ho but and others CID for no mo hin asa nkrofo we ebu amanfo fa so a yentimi nka bibia amfa nkere wo mo nti se ye ne sa ne ye chi sa nkrofo no ye bre wo masia aso ye na egu wi a ehin na meko emfa wo ne advert na ye TV so na de ne sa nkrofo no ye nche wo mo right ye manipa ko police for o me very intelligent o betimi aye o mo hu se ayibi no wa pani bi no odi ne sika ba wo se mo nye mame wo mo ye bie na ye ahwane aso mu ye hu se nkontompo ene ayi na da na wo de te sa so ewiwi nti ye ne sa so ebebra ye ne sa ebebra no pe ye beda ye wura no ma se papa se wo mo aboayen ne a woti sesi ye Nkoranza municipal chief imam ye wura ye Alhaji Osman Ahmed Yeboa ye dana se pa se benada bi ode nim de ebeboayen sanso na osofo solo ofri ye Third Light Chapel International Safumu ena obaye ewo ejura Facebook messages bi na yenko ya piano GH ne de na was a good morning to you na no Owoahene and your solid team
We praise God for another day. Today we are going to learn about the law, and I can't wait. Shout out to of our Pam brother Philip Nanabake, Fa Eben Maestro, Akye Abia, Bawa Sarah, Systematics, also for Ike, DJ Papatos, Navis Media, and entire Sompa 90.7 team. Nina Senior Sly, or say, in fact, the notorious great liar. Oh, sorry. Platform there in cancer and temperature all the bar now home at good morning. I am watching you live and clear in Tamale. Acheampong bia ne de no ne de the bar ne Bertrand ni Ajay Kraku aka Papa J. Greetings from Tema Newtown. All the 4 remaining aspirants of the MPP are very capable to lead, but the Vice President Dr. Mahmoud Bawumia is the ideal choice to lead MPP as flag bearer to break the 8-year cycle jams in the 2024 general election. Hashtag I choose Bawumia. Bapono Gilbert, what is the best morning show ever in Nkoranza and beyond? I'm watching you live. Gilbert also nyame enshiro papa. Yebeda you ranomo ase Sofu Solone Chief Imam. Yedamo ase pa nyame yaduma da sene yebesen hia. Wo so ayeda wo ase kese pa ye. Atiefo a onya adagye tie na ofre eba programming so yeda DJ Systematic nso ACP ne nimdi a ode eboa yen ema ye ko Facebook no so technical work ni nkomo ayedi wo anyina oboa ye kwanuasan nyina mo no so nyame nhira no papa afei Akye Abia Asempa 8 ya brother Philip Nanabake fa era apam wo mo nyina de nimdi eboa dwumade a kwan baako ana mienu so ene ma ne wie peye a ye de brewa no pa bia yempa ye nyina ne se awurade bebo obia na obia adwumadie ebeye nkoso adwumadie mu ye kan bibi na wani anye ho a na ode ache yen kasa du jesidu ha ene yedu AC midin ede Owoahene Acheampong anopai yama wache ama mo ene tie